Midia Kingsley Kwaku Buache. You can call me the nation's uncle. Offer Bishop Lumba, my Joso. Akaja says, I did a more Ukrainian baby. Into a higher booby. Na dance here, beba. And as you fiara, Mena Navesia, a fiara. I in the baby who, and then I walk as here, SC, a conongo. Nanu ya the story be a futu, a branch be and tokobisi, and ye one in physical, one in physical, there's a ahomete, and ne. Ena omokako de dano na echi na oma pen kurabe di kono ngufo ani abre omotako ko mu enne no boys ni hudi dwam enem dru konva no chi na efunu bi ayeyi na policefo abegina on meje di say sa emu no a efisa policefo ka sa aye ho ma pese o mu lead ni sede kono nguma ayo na se hitie no ano ohye but ye be kan kire o mo se adwobre o obia mpe ba bi mfani tu ntwene na asumdie emra efrise munua na modon na ekro no echina ebitima tu bia yade ba mo cheche mo hore na monyema ne nyefe kopene kurabe kama na mo amaka echi ne so mahwe mo so yi na niema akotote ede amamo mini akoso ademfo obedi akosisi a wotie dwumadi awrade nhira no bawa woni ni nua panisha na me am Wofa ase bash and nash na spiritus asante omo so ka bi ewo mu Wofa ase fu ise o ka me awaka omo ne omba yiye wo no ebe funu kurum ha mechia omo nyina ba bi omo obi a awrade nhira omo na onye omo kase yewura opemso otumfo setu na nano no onkwaso nhira nya o chefa na afi nhira kase so nkoma go so mahene na akwasi bosompra osoro nya o kase na ontre wahim mane mankotote emfa emma yatenase say ya MC afo ne bo adwuma Kevin oyata oni nua Zuga omo ye adwuma papa chese dwumadi no ano odene na ehyewa akire ho sa na ko ba jasi simprimu ko ba so bo adwuma husi aba TV ne so fefefe sa unya obi amfa nhye no na ko ba ena hye ho a wodi dwuma so sa na producers edum ye Friday na yedi bi nso abremo eye nkwantabisa Isaac osi nyina nkwanta so ntwen wo mani o na enso car no so ba ho na ya na stop ye frɛ ho ba stop wo ye den a wo begina ho na niema akotote di ama sa na kokosachi frecha ono so bogimadi akiri dompa ema niema ekotote ede maye pa ono na brebi ya na okonkura hodo wo so no okwano akudi 2 days 3 days eno akira sem de echeda kamnam ena yebeka na niema akwakoso akotote de amaye sa ena ye agudie polina miama agudie aba ena odudwa se ena nsen onse ye pon amenta nwane nyano yekobo muntino opapai o hwehwe na nse ye yi no so yare kakra mecheche mu da chine niema akotote de ama sanso na miama nu akwaku omono no ejade mono agina dwaje ne no ano odene na ano nso ehye agudie mpacho bibi aboko de Wofa nkwa wura hu memobo ode me nkwa cheme mejiri sa onso ho ye awrade ayade ne efiada wanso na kase bibi atimisi papa fiada ndi nya duru sana na sa ati afaso wona wo mo edeshi afiri mu nyina so ye wo mo yakọ ene shedin ana nyame ya do me firi kina so ko ebi nso so ogi wo mo ni yo ani asa agro ebi mo wura ho ne ebi nso ogi wo mo ni nti esere sa ni je nso ya na ene kura ni je ni bekum obi nso omfa nkura sanati ofa nti esere sa ya na ya tiefo ni adofo wan mo ni ada na oyele na no wahye me kala ba kuno no sa ho no wahye na se me ho ayefe ne ma pepa yo Wofa bi da wano ase sele wa ayefe menko ana menko fi sele endana me ba no so ho ayefe aye kama si achiro aye kama pa obo echidom omo ya chidom asem na hia kwa bi o ejamuno bibi abogori ya woke obi tawa beka be na sheme uze gogoze ti wo boni hunu we ti de basa unya pako story ye nu ni chefa bia wa hawo yo aguni ama goze aguni o manga kaka shiasi de ana chese ya tifo ni ahwefo ne ye nananom omutie emfa ncha kase mana na osako okay penny akoko fehene
makacho say na na was start tumfo de ne si akonwa so okay ne fi na obodwa trada wa kofe okay na onim se ono tumfo Wofa no okay na kwa kunim se Asante Mamu akuro bi ha iswa nanso ne history so pa ai emu abakwasa mo Asante abakwasa no kokofe number 1 na so akokongori sa kinchiri nya kakraka bia nanso wa abakwasa mo na sako adupani no nti makacho se na aja wo ya menwonko amene ne koba sese de ne to ayedu nti sese mene ne hia me hweyi nti ene fie ne wo start tuma de no pompon so be si 20th ese de akwawie nti kwasiada na me de metimanya ho na makochia nana nti yenye akokofe man mu bi anyi ne ho fie emu odepa nti unsa Asante kuro nkitinkiti bi wo no mu a obeka se kuro wodi esua na wona bakwasem enya asem ketwa se ye kokuro bi a ye mpese bebodi ni achi na se Asante e okuro ketwa bi a oduru ye wura ni mu a ne behavior no wa wo so okuro so nye sa enyepe obodi mi si nimpon obodi mi Wofa nimpon na wo so free so wa paka so na enko obem so okuro ketwa bu a otimi chia ne nsem kuro kese bu otimi chia opon so nsem ya na nipa bi nwanwa na nse bi a chekaka obi so wonte ase na mwe okuro bi ho nkwantom sa okuro bi so kwahantoma nti Asante mo de Asante de mo de ye trase ya onti ase nti ya manana no nya chi nkwa ana pram so hen na ba bia obi a mbo mo ase chiawo nti ye nkwa enim kwaku ene fie ya ba no so de enro so papa bi twabo ye papa na minim enro wo di atem papa na eni na no ya papa ni ye wo hene so wo hene na osaye police ni a bibinti hene ntimi oba fie kwaku besi wo hene me na me catch yourself no mo anwa se wo baby na wo no okay na went me wo hene kwase anya odi bi maye sebe twa system nya maye bi wo hene na no se record nya ni nya na e bobaye wodi na hene wo Asante Mamu so wanka kwa no so ho baby na enadwobre wo na ira abafia besumpa kwagu hene bia no obejimi sa ayo hene wadi atem nra na me nkrofo bi bozin wo moshin zongo na nra ofre me na mante say o mo se wona da we woni ye de ni si ade ni ese control otia yiso na me no eno ma bi wa futu sam ne beba de enne eno yo hene ambo na ba ku bi wa mo fa no nto so ana yi de da nsa wo frɛ no tutu ni kente awai mo azam fa nto so mehwe ya ayi gu ne nsa so na eduru mebi ho no ma yeso etia no na ze na naso na ni mo nya woni hone na so na akwa de hu na ho fe ade sa fe na de nsi no awo tisu nya wo ka cho mo ze mo de munim he woni ni mo nya mfo sa eno wo di atem papa sa mo mo na me edi tintegram for ye di atem yo mo ni adwuma ye be ma mo adwuma ye kwasia eno ye na no fun ye bi so eno anu atena ba bi ama na ni so ayi but eno mi tie ne kasa ne nkoyi bible kai wo se enso ni so no sa den titire so bi anu obedidi no anu kakra bi ne be hia asem no ko papa ye ni mo nyame wodimi nyime ne ho sa wo ka so oba ena ne ba trize kwa no so si ni bo so oba na bibia nkumi se ko kire se de oto bo abon se ne hu nyanyan se de ogira nchen se woni gine no ena odi atem no de ama akwa bi ye ko mu kwa se nya ne ba no so di atem bi na eno ye lucky nkrofo bi frɛ ye ne yete asa be mpredwa se yenso ba bi ye di akira hwe o kofo bi frɛ se papa nso ko beba na enkomo so ba bi hia no ogwaku na video obona mani ase ne sta mojimi oma ya no nti dabi ye se de mfansa adwobra na ira ba ha eno ye feedback ba na wo de nyame adoma akwaku ye hwe na de mpasa me kache ma nipa da sanity ase se yenso ye obi de hie o ye yan nkrofo de hie etisa wo kasa kire ye ne a na wudi atemantesu kokko ba ye beja so atifita kire wo awo kwan bi so atara ye nkum nipa wa oguna no ya de senya ba akofo fie ne sa ne tie enti no akwa mo ase wanti onu asem fa wochi wo de bia fa wo de na nka ho na so won bi de bia fa ho ma kuma nyentini ya na mempe onu oye pa ene ma bi sa tietie o twa ye mfe na santini asante ka se ye twa mfe ne o me nkonkutie bi program ye commenta wa ma na ma papa nti minisa mrante na we program obi di wata so ko munu jai na fukura nyanem nti ya jai o de jai abezu kura ze o se ofukura nyanem
twi kasa no wa okokura fie bia na ni kwa sebe mpredwasa o kan wanim kire nipa nti wo nipa ntime mma so mo no jai no fukura nyanem nti ye na yebeda na yire nso ase drum ebi ne se berade ayade wo se memvua wo kwasea na jimisem ho no wanye se wo no nti na ye fasa quotation yes Proverbs na wo enya na woka dabi osim wo kwasea na jimisem ho na wanye se wo no na baabi abeka buo kwasea na jimisem ho no wanye na nisu so yenyansafo but then ya kan first one ye bese ye be so first na maybe ka se bi na papa no ono so na nasa na na yere nso di yatembi ba we de na yere adwobra wo ba na yenyansafo e bad time so pata o pama kokko bone no Eradi nshira no media mesa amane ene sa pepa ni kuna ni monyam ni tina mka che be ma bia wagimi se wale be nyansafo abua ugimi wia no akoba echi asiko no masika bia eno de quantity sika 50 million so be pe police na say the obligation ene na otiri nkwa wo be nyansafo sa de to ba ne de 20 quantity 20 na betoa ntiye Kwa ni bibia be fine. Obani ni mnyansa de. Ene na ya tadi di atam yiri ni mnyansa chen odia. Ebe bo anu akova echi na bibia akotote di ame. Na itidi yo. Gadi yako. Again no kwasi afo hene ba ya. Kaza lo ti da so yo ya. Okay, ni nyambe bia ye. Ya duru ya futu samso sane da ye de bramu ye transise ni ye ntufua. Na se ya makora anka eye. Ka kire obi onkanjire obi se Sompa Asem Mpe Nipa fo atnase alukota ni betu pilot otena ni mu ye Wofa Bishop Lumba me pray ni to ogoro am de bebo nti mpacho uti atoto ne ma ye ofra kire wadwene ye mpacho ho asemba ne ye ka ya no wa kire wadwene ye na o ma ne tefa so ebe head the pray na bo ma na mabu ne enu nyina sa akọ friends hospital akọ he so obenya nkwa na bibi akoto te dia mai we ye kasa bebu oti ase abekwa ko onim etu ye kwa no agudie pole na ofutu sem ofa me da se me chia ye tifo ene ya hwefo yi bi se asafo radio adunti ya ho ye ere nyankopon so asese ode yakwasan de yaba ofa we de mesere traffic bi ya chi wokurum ha no ano odene me bakora me no ofa omuno kura edi hu nkomo eno ye de ba asema so ame ha kakra kwan yi a wo mu yei sa ye mfimfim mu hai edi traffic so be 1 hour still I da so girem ti yesere police ni bia so nyina kwan ni so o ma ya no e ba crossing hai kura na so o ma anya dai o ma man ti yesere ya driver for no se bibi ni madawroma munya abotre na mofa kwantufo nkoduru asundwem beda se wofa futu semo no ensem bi ikoso na ewie nipa ema nipa kwa amani hunu ba ya adwene ni so mesi se wo hwe wo hu yi a wunya asem asem ya ta kan se mi se asem bi mema we achi enkoma ne de ni ya ye wa asem bi wo ho a emfa wo ho enkoka bi tenasi ko mu na adwene wo ho kuma sifia ya timu ye nsem bi wo ho ekoso enya wasem akwaji akwahura gina mu ko chire mu asem hwisi ye na ani ho presa on se na ya ba odi a weda dem ena ya ba odi asebe empredu asan Kristo ni ye de wona na mabusun vie on se na waji wani so wo hwe wo hu yi a wunya asem emprepi ya ka mu wotena ka ni mu a wo hu de beba na asem bi asi ba akofo betimi aso asem yi mu twan saa na koda ne asem ni a wo timu no woni mu no de wo si ensu woni mu no wo se twan yen me woni me ba bia na emmom de mekọ akoye wo no woni beba ho so no na wo life na ye basa eti ye wasem bi wo ho no mu a emema wache an koma ne de ani a emfa wo ho aka wanu tum mi aso na meka me si woni asem bi aka wanu tum na tanase asam na aba na ye kan ye mfra wuwom enko pre ho enko ka bi na me wo ho me si asem we ade we pa na ye ni sei ade woni mu hu asem bia enko susu gya nyedai enwum ye wo ensem ni bi wo ho no ma obi a wokotu mu nchi na na so ko susu gya gumo no na ko fasem aba wan hwe wo hu yie na okopere ko kan bie no nti ekina na wo gina ba bia sese wo gina okre hwe wo hu yie na wo hwe wo hu yie a wunya asem wadru kejetia anakro kasiem wodru honkofo oto chacha efa ho bayi ko ba bia wo se pepai na mebeto ana se ye bia school obatan
ukope e kan say book e kira kwan ukoduru ya nkofo chacha wo mo to no we si medi we si medi we ye mfre wo ho nko onse wo ho akonya asem sika wo de koto wo kan say books no yakoyi entokwa bi na asi wo kuromu ye mfre wo enko ho eduru mre bi a akromfo na nkasa kromo asa hatwa wo ho kontokwa o no mo de pe kro no ayeden abo ye mfre wo a enko ho na wo anya asem eja to baabi ho hye ye wo kopede ye wo ho wo ko ye no wo na wakokie mu a wa hye yi da bia me ka me so wo kura sa wo kodadi na wo anwu na wudi dem a hwan na wo koda dem no hwan na ebehwe wo hwan na ebeja na da age nyina tena wo ho ahwe wo eti hwe wo hu yie na wo anya sem abofra sebe mpredu asa wo ma me hia ni watoti ni mo wiram e de wakotu school mu wo sole ya niam hu hia na wudi akire ana teacher ni asomasi mpana ni wei ana school ni asomasi ne mpana ni wei eye wasem ben ka wanu tum na wo anya asem hwe wo hu yie na wo anya asem hwe wabrabo yie na wo anya asem asafo na wo mu a en sorry dem ho waka obi a ho asem asitire and now say woni adamfo wo ba no obi aka na no atum kwakonya asem wo ho o asomasi na eba no asem aye kan de mo anhwe yi a asem wei efri to ha pe asomasi wode beko wagu hu animu ase wanya asem o wasafo nim etihwe wo hu yie na wo anya asem ye pre enko pribi ye hwa enko bi ye ka enko ka bi enna nipa bebere dida na dua fie kai asem okope ye nti adansi kunu mu bi okodi ye nti ene won sa wodam wonnam kura ene wo ba bi a wawie ye ne wabrabo akoye ade ewu nhunu yi wo se chenchina mehu asem yi wonte wo se wo betimi aka asem na te sade esi ye na wo ho enso wo boa ene wiase ayete eno so nyi obi a na wofom na ode ho beche wo etihwe ho yie na wo anya asem ye nenam yi ye woni pa bi wo ho no ma da bia meka mese won twese kan se wo beku animu no so na emom honhum bi obetimi awe enna na bia wo hu ni se wo ye nipa tia wo gina ha ba e bia honhum no wo so wa chen ba de wo ho eti se woni obi yi ade a ya hwe wo hu yie na wo anya asem enipa bebre pre ye ho ekopasem di adwuma kura na wo mu a asempo na asi wo adwuma mu na woni ho enso wo betimi akasem ne fenchim se de na wo ho ti nipa na asem ne fa na ho nya kote se nipa so masi de kokan ya wutira anye ya ho ho nchew wo so be kwa ho hiehia ene amanie mu eti mesrew hwe wo hu yie abranti a wusu adwuma sebe wo firi kuro ketua mu na abo hwe nkofo a woni wo mu wie school wo maka kura na se nyankopon aye wadom wo be pie kuro kesie mu krache hwe wo hu yie no wankopie na duafie ye kwa enkobi ye kohwe enkohwe bi ye ka enka bi ka wanu tum adwuma na wo ba ye wo besu adwuma sebe mpredu asa master ya twempna no nya wasem enkobo o master yira mane na o master anfo anto tankru wam wo benya asem wani nyi adwuma nim kopim so be wi adwuma no na wo tira nya ye kura wo wi adwuma no mpa wo master on fa nhira efiri na koma mu no de nhira wo eti hwe wo hu yie na wo anya asem ababa wa wusu adwuma hwe wo hu yie e maba wa wo no mu su adwuma na ye wo se wo nko na anim nyansa sabe wo nko na anim mpena twen wo nko na wonim konkonsa e na we ya yesei da bia wo kansa mo kira wo master apprentice ya wo ya kwada wa ba adwuma mu wo chief mo mu na ade ho konkonsa e de kira wo master na nkasa chief no beja wo beko but e bia na wamfa wo ho anko anchewo eti hwe wo hu yie na wo anya asem ofa ye fa futusem yi na emo aye nyina medasi hwe ho yie na wo anya asem ofa sa futusem ya ebebo enne ayi wo futusem ejam no ba na chumizo ni siwe na onso bobi ne yankonko yanim we ye mizo drink no mango ne de ye drink we tia pose patro fa mizo ni bi na bobo bra wuti wa futusem ubo se be ma futusem na wura wadwene mu kama edi patro no mbie na ni ya 5G mr ne be ka ho kura de ne wani nkumu ubo nso wa hwa wi we 10 okro kwansa no wada eno na wo fa me bo kokose ne drinker abadwa so a ni pe tugu so ye godi bro nya wan to bi ansi wa wonsa nka bi mu abofra ne timi nom kama any side effect bia because ye mango
mango eboa masken no kra ye fe manwi piepie ye edipebinom na ne man kotote mfama na ne nua fa agi mixture ne so dwara na de na tua to no akon akwanim o number ye 0246 270221 0246270221 21st clinic or na sciatica yade ni suro no the 21st clinic for some menkan kire we say yade e friend sciatica o pobi betima ko ama na kwa e di 21st eno na ama ya bodiri kase wo Ghana ha obo 21st obi ati akunwa so na wa sorry sciatica suro hospital papa the sciatica yade so sisi woto ase etwetwe wana ntu no 21st clinic ani di kwa so tutumika na niam enko yi emfa ma wabrabo ebacho for number na frɛ wo se sciatica yade no eteteme na nsan temo wa ha Europe fo ebeto nsa frɛ mo de o ma doctor fo be num kogu Europe ene obi o sciatica yade bi o te won ka frɛ mo bi ho ato mo a ho adanse no ano edene o mo wa na South Africa fo de hwɛ bra ye bire kuro yi mo mre ene ne o mo pa bi ko wa no so South Africa o mo ko di hodwuma a kyese ano shipa sanso no mo so mo koso abom kai se Ghana ha no so mo da so wa ha hospital na dwalaya ebo adwuma wo se Ghana ha de wo kumase a wo mere kura omo hospital ni bi wa ha obo asensu bi wo ho enkran pumpuni mantem so ubenya bi sanso na sunyane enkranza tachiman ayaresa bi wo ho ba bia omo se fa number ne frɛ ba bi nimpo no omo ye nhyehyeye no mbehwew ema yade no asitukura number de 0540 311 0540 311 3 eco capsules men kan kira wo se koko aduro koko yare yankwa na wo pa du papa dia 3 eco capsules omse men kan kira se mo hwe TV ne number ne da so obi wa koko asine to ano ojane na ya ochimnwe ne sesa koko didabia na agya na yamtim ema agyanan na ba brewum pato obi wo so ba na mogya di akire koko yesa pato obi kwasine anim na ho dwodwo a entimi nsole biem nyane nya na ego no koko timi yesa koko ma wo pima ensi ase oba na prepre wo da ho pa so no ayese kanama ho samana eno ne ye ka tro se 3 eco capsules ne tu sa ayade na se eno be hunu nipa ne bi na bibisisi o manim bebre prekesi asensansan bi koko ne kofa sa ayade ne ba pato be 3 eco capsules ne bi na ebo na ne manko yie mfama wo number ye 0546 107 107 0546 107 107 wose wo French le mu a twa medie omode be ma Sompa chade ne guzo yesra wo minua se ye free mu aka 2 months pe ne di yanem na ye chade amamo borofo ye maame no makunafo ne nyangan nyame sompa ne se obi behwe okunani anase ojanka eno na osoro di gya yen enti wo kwa asole bo nsembo mpa ye nyina ne papa ne fapem ne di edimu ne se obeba beka sompa chade ho na ya hwe ye nyanka ne yakunafo no enti ye koso ne aka akira wo se me patro fa number na eguso no na efre na wonsofo achade ne foro bi ade ye mobile money samre ya fato wonse from samre to December no ukodwa bi ya usika beba wo yi so ntutuso dudu a wo be send amaye edu wo ha Blessed Foster anatela one media ebeba number no 0598 559 802 0598 559 082 anase 0241 272 990 0241 272-990 unya sendia Blessed Foster anatara one media beko adwuma wura no a wote adoya ase mekoku na banka yam hihie kwa adwuma wura ho etu so send wo de ekọ wo de okoton ade kakra beba so bia 20 30 50 100 500 na de to so a ebedudu ho no ne anya bia ko we nyanka ne akunafo mpatcho wa woton mo anwa unsu betima foro so da 1 bag 2 bag sachets mienu baako tea tomato sachets sadi na de ba o de fafro ye mo ano a ebeso ye de enso aso ne akwahye o mani munyama ma bi nso so aso so ufi a wo number na mbobo 0598 559 802 Express Group semen kan Joseph akon December dano country be na abese okoso ye de elupre eko wose sa country na odi suduma obese okokata Kuwait obese okọ Dubai anase wo firi wa ba America UK obese okonye Germany baby abese wo ko bia wa manone ne de obedan wo mo a afose me musa asa ya akon December na wo ko akon December ye enwoma sua ade ana wo ko ne ye visit na na wo ko ne ye obi na ama invite na me patro ni nyina de bedan wo omoye mane ya akono adwuma na wo ko pae ombe ye de ama wo number no ed 0555 55 00
0067 0555 55 0067 Ofre Express Group on Bejoso Liberty Conference Liberty Body Borium Voso Bessia Liberty Conference Nibuso Koso we able to mind ya wadu watching a radia pejan and sa ewan so na waden and wasra a good so dinner or pejan and sa and St. Janisi or mind ya do what is a man can't say at Liberty Conference Nibuso now me part 26 this month as soon we a tano ya a nay 18th a china 19th 26 ya to Tumilika Daniel Saturday na yenina yensha Jubilee Park Radibe nyamiama ne nkoa ayenkwa minister Kwam Jedu obeto no mama ho awoso se any ministers ahodo ayehunu wom so nyina omo Liberty Conference ni bi e de awrade ayeye ebema no na we no de yese nwan yu ene anointing woyere nwan yu ene anointing wose munyi we bi na monnom eyemi moja da mo benom mo be kai me nom de anointing so agutis na David free duan hwemu na for abedi hene enti we mi enu ka bom de chese wo ba bi gina enti tumdika fa ahogim na niema enkotote emfama danke ba se menkanche o se abibidu ayale hwede akoti na waye mistake Dr. Danke say wono dokota adwumam no 20 good years e wo dokota adwumam a chese wa bo adwuma no ko nanim yie pa no se dokota adwuma ni mu no wo be hospital so 14 good years 20 years experience in doctrine degree now abono anane doctrine no sanso na 14 years enie no wabie na yale sabia ndino nyasam ketu apa aseme nkanje ose brafo ayale hwebe dan se yabibidro kwa so nko ade a obehe okama mane ma akotote dia ma the number is 0244 017 556 0244 017 556 na yankonko yanim omono azamwa yo Ogu medase yanche ya tifo ni arefo nanso fi nyankopon arisha bia gu asum na ene ya futu media ne wo mo na eba beche na mencha OT fashion or OT collection amokom runabout kwana de fashion ko bridging na hono do filling station amokom runabout hono mi wi ntale papa perfect unse hwa yefa na jese OT fashion the biaba the God's collection so anwojo kwaku mesra afaka 16 owo be asofo no stadium na menchia atwoso just say just say yematunu awai me yematunu asokwaso ya wona ya odidi matenze ma no Santika so se kremo me ma wadware yes papa me wadware me dase bebre me saka mamane no just nyame shaw pa o ma kwatenten na kutekuta esa yenye yadan fo fanye fe ntia mo fanche yen yadan fo fanye fe say yanso ye bo mo chiri do ye ko jensam ne banti ya mo mfa no sa nana bonsunsu wo S5 ono kura na yesu yentima nkwa ne me ye nana bebia wo bia nana e ma ya boda huruma ntide betima ya nana pegin so ye chiao kwaku enne afutu semna e de beba no ansa na nenne swami matra kromu atra na swami ha dangerous awi akura ne aji usika enne abrante bia ko ni sika o magi ye ba hai Sompa hai awi anko na mi hu sa ha swami ya mi hu gura ma hu ba ba won ya me hu tere enne awi ne aji usika o di moto edu mre bia price for no ya na me no mo ya adwe se dro na dwoa na me kofi a moto for no omo bom mo search ya na ni pa bi ntiase ade omo di moto ye okro mo na no odin waji usika na pabam we da no akwache because wo tiemu ha ka moto no wani mu ano okọ no onim de omo je onim de asi but say ye ka fa no Wofa traffic ache ye be sempa ni mfo no abaya ye betu de o beba no moto ukọ Nigeria man mu aye moto epie ye nim bia number ni enyas ya tu no ma tu agum ba se obia no de moto wura ha na papa ejina ha na sebo ntimi nkasa ya gini sika no ma wura ta moto so no omoko adena so ame hatesa you ne yire bu ni fi aden e ma de sika yira de besre wo mu asebo mu kuta sika o mo de be fa no o munye very careful wu se wona ma hwehwe wachi awa kwa bi so dipa bi di wachi pa na wu se dipa no hu na kwa mu ya wo pa kwa pa no kromfo tetem sika wa se modi ho enye izo kwa kuma men ko manim koko anim ana mafutu sem no ye be fa no ma ba miensa wom di huni
Jadimpa. Yimpefi. The winning. The Jadimpa. Cha good legacy. Ama unchilma. Kwaku, it will maybe one man. I na me kasa asem we. Se obi dimpa bi a oja wo police munti. Se ye transfer na free krom akokro foforo so a. Na krom ofo nyina tro petition koma IGP. Se openi ya wo krom ha idie, police ni idie. Ni dimpa o wo krom munti. IGP. Ya besra se mana ya dai. E maintain city. Awha. E dimpa waje. Obi dimpa nti. Waye wahene ya ni dimpa nti wo kuro num na mpata mu ho. Wonya case kakra ma ne ko pemso ho. Opemso se wo gi na konwa firi ne nsam. Kuro ma ni nyina kwada opemso na ase. Ana wada roma. Mfonso no waye. Na enso wahene de ni dimpa nti mfonso ni pa ona na jana. Ne twa na to na fa ne che. Dimpa wajanti. Eni ahuni dia wo di ne huni nti. Kwa go bi bota onini huni. Obi dress kama onini huni. Obi wosika onini huni. Kwa go na kromo abadu baabi na ba mapa wa dress pa no yi ne ba ma gina kwa ho na wo dwonso. Abro san asika papa bi juso peja nti hu ya na odi aka na mzika yo ba. Ya na me huni pa bi adwen kura o de ti kure mu. Bu hu respect hu. Ja good legacy ma wa busu yan. Ama wo ma. Ni ma de kro. Me ya na edru mebi ho nipa bia ma me nche osade we. Wo ye nipa da sanati wiase. Wo ba wiase na wo ware. Ana wo family, wo ware kwa wo abusua. Wo ware kwa mpo de sese wo hwe life ye because wo nkonta nom, wo nsenom, wo yere wo ma, wo abusua. It is a good legacy. Jadimpa ama wo. Ebi muo mo wo wiase. Ebi respect wo mo. Ovan be. Obu ane ni ya wo beye es wo kosuku wo dress botai wo gira baabi kasa me adwuma ekuta me unim sika me wo me unim no ma me wo ezu omu no ho kwaku be kofie bim obi wo sika pa wo fie ho nanso opiepe na obi ai eda na tikwa ma no omu no ho obi kasa free na numu ba e tan so hene ye no am friend sa pia no papa ye friend edru mebi ho no ma nipa respect ho bu ho ababusuam bu ho brono a wote so kwaku so wo hwe no ma bia ya nipa bebre nim se matade e hyeme matu matade so kama ma hyeme mpaboa kama ni boarding better bomb designer hwan me say respect ho o kasa yem ano nche bia schedule na yenye enua presenter bia mini no na ko hwe bia a chese watena sa gate ho schedule mo sport bi na ho no awensa na watwe ne bema na kwaku o gina stadium mu na ni peba meba enkwede ba ni wo yi ne bema na wo dwonso kwagodu mebi nampa na hu se bema bi nimnyamfo bi asab wa dress na kwaku boje o gina kwa ho na wo gina wo ne wo yi ne bema adwonso uhu oba bi sebim preduasa e man kwa da ya no mntanye so what take mo konka na se bas ni gina ekwan bi so na se oba ka se bi ampacho me pebe bi agunso a hwe bebe man ni omura because of a man the son of man the ya na times omutimi kata omo ya de ti man bitimi wuram because of ewo kwan anya me fa so enne na bibia ye bibi o na nne ema kwase bia ni wo oba ho enne na bibia bibi na nka ma de nyame bo wo mo but then me talk about a mema ye respect ye ho ye nya good legacy ma ya busua akoda bi ko suku ne papa no ma bia wo ye wo bro no so na fia watim ana ne ma bia wo ye atem didi hunu but radio so didi atem e ka sabe enkwasasam e wo radio so enti wo kwa na ye sra no edu me bia ampa get radio so mo me respect ye ho kwa ko nim say edu me bi na wonam a obi betima frew na we nipa kro do wo se no amehwe o anopa na me gye fie ni mo na me sister ba ko ya store na me gina nanim
eti me ye bibia na mko gya na me ne ya papa baako ono so be transfer ho na in fact will my hotel bro no so na ye didi nkomo ana ye fre kai we ade ya na kusua hyemi se meat part etwam na akono na kwaku me tobi na it's so difficult to me say me gya me say nanim but ade so na me nsa nkofie bim eti nkomo didi mu na gya me bubu gya me say me say 2 girls bi ba no mo hwe me no mo sere kwaku me fele kakra no mo hwe me no mo sere na me hwe wo mo o say no aye hwe wo kwaku hwe ano me kan tra ha kan sem bi say me ne madam fu bi ko didi baabi woni o say adwan de oni na wa men me didi ametam adwan ne de nkwa ne tuaye na o video me na me so video me akwanye fa em say ye hu debate wa edru me bi ho no magwagu de bia bi awukuta position bi ekuta wo no me say respect ho bu ho kwaku me say so difficult say Joshua demia se me pa se bia kwaku me ncheme ho me nye wo bia de nanso mafato me ho so say sa na mpese nipa da sani oba ma wutie me oba wutie me respect ho enyeja ho ma mema bebrebe bema oba bia no bema bia no oba ja no ho ama na man ka Joseph mpese mema ye ko strike Mema I respect your cost strike because a man be a jamo and can mama japade no nye bema bia ura kwa bia na sese wo anse ani bi eso baby jeja no atoto no hwase hu baby de wo sinchira ho na bema bi brofo no so eya atantade agu so wo gya na ye wo se wonu kura sese be wo baba e wo kwa bi so ye be se ye respect ya adwuma wom adwuma bi ekuta obia no fa ne se ye adwuma na respect ya adwuma no na respect ho Drume bi akọ barbering shop bi a di wo yi uti no sabi hu na no atucha ma no obu ho kra na di wo yi uti no ne nsa kra wo de te ne hora no sei no sabi odidi ekra anhoro ne nsa respect ho wadwuma na ne brand ho na wadwuma no so nkosoro hu ye nwa bi presenters bi wo no a sabi producer shu e hye ne sabi ne normal bi e hye ne bi ne tinwi bi ne adade enkoye oba na ko obi so ko invite obi ene ya tie sabi mpredwa say ye ne adwuma ye ho wahi na wo ko obi wa ko invite na sabi mpe ho basa respect ho the way sikasa cheni pa kwaku ye mu ye ho ye respect ye ho ye kasa ye ye nantem ye bro no ayete so ye wo mame ye wo busua ye wo ma ye wo nsewonom ye wo nkontanom into kasa ye eni bebia wo gine kasa bebia wo di nkomo eni wo dress mu ye nhwe ye respect on na kwaku yes a bit mabo erade sha kwaku eni wo futu ne ye wo bi kan ne nso ye bre no sorry sa kase mienu dayachi ndi ye ne toto ne ye ko so fra no ayesa ene wo chenchimcha meyi wa fri so ene medikan abo amane ye bre ni so pa me patro ma futu sem tiawa a me de ma wo ene se abadabo mu no obra ya dibi ate betimi ni papa ya nante ya won to aduane mpo na aso so papa sika na wotu susu ni nyina na obegya yade ya to ho so no awu agya hokọ enti bra wo hu sika efa wo nsam da bia wo twen to borejo aden ubeshia papa ni munyamfo abone bre ni okura nchiwe ni obom kuru chese obeto aduane obi bedi bi ni de wode ni se ya de ni 5 cd ni 2 cd ni owi nsu oguzo za no waponko vie ansa na okoto abetie bia na yira kan ni wato no bo amemene de da na jo papa ubewu ajesika ne ho eto da to ne akono kakradi emu yuto ni wase achira o sama me de na mu bo edene akora ono usun adwuma ekoto mu we bia bedi wo a wo ya adwuma wura wo gisika gu botom se mu ne bo edene etu wo tena se akodi boka no sa de na wo gi ni wiase misrawo eyese wo sieska but nkofo bebre wo Ghana kurom hayi oma yeye ba afa na stroke de oma kadem oma yeye afa na yade e wodi ni de da wonso ndini sika na onyaye no etonduro week bia wo tonduro 300 million 200 million uni bibi ndia o status wo peska no wantimi andidi ama ne ho anto no wantimi anto samana pa ndwale wedie no azuma buro ne yade senior ma no na ewura wedie ni mu ato yade ama skin no wode nam wiase obi ndi bi wantimi nto wo wutimi tonso de anko ane hawo usika bebrebe nso wedie ni aye bisi aye ba ni atade na efe enso sila ye hu atade ni mfiri wa ye se tumse jabidie wo so ya ma wo saa tonku pasra wate to aduane padi etom na bia ma ho pefu no obi ye watu a wantimi receive no 2 weeks
Usika wo ho. Jai sadi na utiri mo de ne dodo. Eni osane akura na mkura de ne won tokora. Na oso ato amena dua. Aburawura say yes 3 cedis imienu maye. Akura nka so obawi aburu. Mo hwan tentente ne kurukuru tim se kom de papa yi pa na enso. Panja kakrawura wa yo munu ane anu no. Gozi nyina be si 10 cedi. Mo agi agi kube na papa panyina so aye busy no yiwi 11 ode ne say kopima nim de papa. Yare hodo bebre wo ho e ba nipadua ne so a sika na wa pe no be sa spend di samre no utususu kakra na de bia to bibia ye ho no atima konko ni urade nhira ye bre ni nti na nkonkom ani mpi number ne 0551931931 0548931931 ba no yintiawa na yintim ko fa nsem adapono so ne no ano dene. Hello. Hello, Wofa Lumba. Yes, sir. Praga Sunjin come. Enkauzunzum. From me, Mamma Cassette, Aguna before us. Aguna phone in a way. Mpacho Farodi Cacarabrani. Pacho, you name of Fuji Mamma, dear Banse. You ask my way, you need to be out of a Brabum. So then I may ask it. Or baby Baba Brabum. Or I bet you when it's here. Okwa eno ma wo say yes ememu ahodo inipa bi beba wa brabum se na no ohini ya oba ya obekasa pasai eno ma yi nyansasua ebe hunu se inipa mugu ahodo ibi no mbeba ombeko tia o nyame nhira ye bre ni nti. Hello. Hello Volumba. Yes sir. Volumba kai Valeria Wofa Izaro ni do Kinkensu boko de. Ofa Kinkensu boko bia so butia o. Nyame nhira omo. Na ofa me boma baso ofa nsama ne mo de gu ho no bia trasmu na mo de a okai na ayame de na ofa duru ba bia nipa nsese o mane ma chinchin kan e wo wonchen chance ofa me hwe nipa bi mu a Nyankopon hyira wo mu ya sika ba o mun sam nanso no ene wo hu ne so sefie no ho a eni beba no ho oto aduane a ne kodo di a eni beba no ho enti onidi na odi sede bode a to ye be ko ka o so onde na mpe afa eduru ba bia ni pa Nyankopon ye wo edu duru ba bia ade a okra ehia se eba oni padua ma ho beto no se wo ye na eni chirebi wo se fie da bi se ya no na bia o dan na urade nhira. Hello ebre ni ntia mo chabati ye na moni ajuma dase Bibiani don king come out of shop and that we about ani obiri konfo am waye nhira that's it nyina amen na ko kontrol was nhira na kakra mo kan ni obagura ho aden mesrawa pejuma kita amanan ko ma ko du ba bia nko kra bi ansana ho akwatire no aka sa adwuma ni ho yele ya ho adi adwuma na wu nyina o ya adwuma nya onsa no when you scale to go to na ko kontrol was nhira o taxi driver. Hello. Good evening madam. The mama classe yeah joso ya kunzo mo se bon pa se va mo samo mo mai sem tantini so se dio mo froai nyame nhira o shira ye nyame nhira no. Hello. Hello. Yes sir. Good evening sir. Who was so dada for the brand yanko? Ayo. Na mekasa efrema bua mekasa fria aja kama so kwata number 2. Eja kama so kwa watan ko. Ayo yedama ana work se system na ko di papa. Yeah. Nda se ba ya obeji. Entino yedama pa maybe something na so na ko bi fa. Ya bu bebre ya na ya wo nyame nhira won so ya no ahwe online yi next time ya ma omre bibiri. Hello.
Hello, Balumba. Yes, sir. Me paso bra imani. Sevia Jofua. Yedi kanya ko isra woni o mna samane agudi en paso manka amen ko. Amen. Oh, Wofa. Say that some of the bano. In fact, I am not yet in so consider that I am so I make no. Na nearby a good year, some kind of person that to okay. Go. Oh, say, program Moyano, say, yeah, that's what they are sending Mpe Nipa. The money can happen and what them. And she is somewhere nearby a good year canoe, who says, send the KKK now also the washer there. Okay, Asem. Into Yako, you could do another diamonds for what you see. Yamisa, amen. Last caller, hello. Hello. Yes, sir. Mama Ju is my papa. You super Bibiabo Cordia. I am only a bema. Oh, good. You can say you do that. Okay. Yeah, Papa. Because it's more boy. Is she a dear papa? Because I don't know my brother. So when she and the media to I thought who said it about with Yabo. Because Miss I can't sit down. You are need to be so my front to from home. You are not for the whole dignity. I tell maybe I got it. Go back. Then we so I think I'm okay. I have to bad the moment. I had because we'll be up on the city. Dibinesa o mani nye yie no bo so this can be hwe yade ndu ho anu adi kakra e ba no ma strike ape me da bia kam se pressure ama me so aminya sika pressure nya ba bia sika be fira ba ba dwene ho awon dia se ma hunu me ho saa ndi o ma no ma dibi kakra e ja da bia ye de to ye hunu ne ye ma ye ko computer so de dia ba sisi ani ato adumadi no Abode ade tinema no tutu no oba mi ntimi kura so wa wutu ayo senior me dey ade adanke ba product ayama me ti de bia me na ma no mu no chef danke ba product we ya dank extra we wonu ma wa ho tutu ni na e be jai senior na mi sisi ni nso e mi sisi o and there was no problem there senior what see dank proke okay so wonu dank proke okay
sisi ya reni na ebeja sa really nyame sha come on do back friend dank about tonic woni ma biwo minimum pa na se na mtumi ndi na mtumi dan so me nye bi no no o chale me taibo pa sa see ya dan fight okay na so sure koko ya bi betena me so ma me je me ho enje me ja me na amugya nko a na afi ese fifi me to ntimi kura amfa me to ntena ase na so me sia dan fight okay aboa me pa yini na fi ma yeti ma dem ho ti e fifi ti asta te tell boy ya go Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara wo ni mfie dumienu entumi num bi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA agebe die nkrato yi atu. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05 444 444 Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10K Ghana sharp. If you are a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899 *9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved.
enkoya nim osisiri prisie mesisi obi sisi wazisi ni bisasa bonsam kura ne bawu ndi abrabo mu no edan se bo obi abeko dunzo obi sisi wa ayesisi ni bi ede na abekire ede na abaye adaka mna no ase 6 feet skani kom hiani kom komfo kom sofo kom duzini kom ti metro ma me hunehuna me abra ya boma bati azifo asasi so ne senti na zizi semente mo ase apo ya fa ato ya ho so se onipa bi odebe base ho ye ni we hwe ne ya panpu masubira de amana ne asem jenjenje dapuno so asem jenjenje dapuno so awase ya hwe ne ya pem ede ko ye ni mba oba pampa jo bibia boko de radia dom bibia boko udin de say ufiri he acho me de say wa me free kronom abohia mani nsa wo dia na etete wo susu se Sompa Asem Mpe Nipa ebetimi akoama wo Pacho anyumre de etete me kwatena ma me bi fie wo abo ntem container na o de dine ma me 3 years 4005 inya 6 months wo fie honom ana ECG fo betwa kanem ma me ne wonte ho bi wo Accra ti ene ne brother ba ko na wo fie ho ana me frɛ ma me ne born amane e frɛ ne born amane no say adenti na ECG fo ne ba ho betwa kane ni mu no me ma mpe 200 cedis ya momo na o ma anya amutwa nti se o ma twa kane ni mu dia ono de oni ho no bi o wonkan ti mi na me da sum na me kan se sum mu da ya nti won hwe no o meye bibi mfa ho ma me ni bufu ipa didi matem ka chem se mi ntum frifie o me ni right se me ka chem se sum mu da ya me mu ade se me kasa awed ne kire no na me ni enkran fia wotim ni sika wowo ambe ka chem se sum mu da ya etimi ntum frifie ho mentu a ofro ka fri nkran ba be yimi niema ana me se mate odi mi sika brami a ade chia metu to yesa mi sika no ko de no vortic inti no 45 million yen sika bia inti odi be brami ti ade chia na ja mi sim ko pe dan ni bi mi nya bi na me frɛ ka jen se me nya dan ni bi inti no fa mi sika mremi na me mfa nko tuaka wosi mi nyi niema ni free dan ni mi yi niema ne ne ade chia odi sika ne ba na me se da bi wutu obi afri wo dan mu a na se wuntwia ne ka mi yi niema ndi akwa kogu ndan na makwaji mi ntwia ka fiera na mpene ma me fa me niema nyedai e megu dan ni wosi di se me yi niema na me se me ntiase ti sa ne nam de ne be call rest control na makwa kobu sa se Ghana ha ne wo mlam se wutu obi fie na nipa ne situ na se wo mfa usika ma wa uyi niema na na ma me ne so che se dis wo de dan ne krasa ma ha ntina etwetwema so na me de call rest control ti mi koduru ho no me bo me kwa adu twom no mo se sete sa de a me niema no menya baabi atena me niema na me fa kin ni momum le omo no mo fa nwuo ma me ne edis kan ba na wabeji ni kin ana me beye ni sana me kotwi adan na me konya ne ka ene se me di kin ni koma omo nti date omo share se emla no ma me na ama me koduru ho no mo frɛ ma me ne wo fon so ti ma me ne wa ama we control ho no mo da ana omo ye se ne de be court ti sa brand na menyem timide ne kwa da radio station bi no mo twetwen na na obai to obai no mo ka se ne me mfa ne nko we control ho no no so ohia ne kin timide ne koduru ho no no na papa okokache papa ne se obi aba so oba behwe dan no na oni ane be han okuteska but ya to dan ni nti nipa ne ntimi hu dan ni nti wo sere wo mo pama che no mfa kin ni ma no na mo de kin ni ma na bosumi mienu pepepe o diska ne ba beto no mo de ma ade ama me sabre ne ye October mi se October ya ye ibe wura December nten se bosumi mienu be si December last year ana meti ase no mo so obo okrata ama no sanye ana mo de so scan na fedo mo 2 months okay ana mo de kin ni ma no de koye nti ye di bosumi mienu no pepepe na ma wo ntimi mi an kontimi ma yesi na siem February na me call ho no me call no mo hwe nkratam no se ma me no fa sika bia emai ti saade a wo ye stubborn ti wo se de ne kokot nti kobon krata ne mfa ne kokot ana me ko type nkrata no mo ye se me fa ne kokontan se district court ti ho na me de ne koy me koy ya me ko bo me ko adu me ye bibia ma me ne date o mo share ma me na ama auditors ne frame ma me no e ma ne ya we se asem na ba court o so wo ma wawo na oni court ni asem me no ne me wa asem court na je ne dan pa cho de fati wakidu edi amanfo de fane Amelia okay tuwa mahoda nti da bi e be hye date se memla court bia me nko ana me ko kopem se judge ni di bu a asem no tu obu a ne bubo ma me no
ma na ka ma medinka bobo ka bi wo ho nti judge ni de 2000 to me sika so na ma me be balance me 3750 nti judge ni de 2000 to so ma ne koye 5750 ma me ne mai nti asam sa akodi auditors ni nsem o ma ye bo krata no mo si yemfa krata ni bi nkotare fie ho no se ka dan krata na esi e de kwa akobo fie ho no na mo ye sen ka mentwen na ma me ne di wom si ya nanka ya chen because e din ka de krata ni bi akotare fie ho no still na ma me ne mai ba ma hwe ni mu a manya ntie se o ma mesin fo so kure se ye ne dan bi ho adwuma o ono amudie o mai na mse misusu hu kira madam fo bi no osimi fa madam na mo betimi aboa me ama me nsa aka mesika o hawo na ni nipa cho me hawo ni o we dey say enye case bia e kontomire dey producers ma ko be na ekoso ye dey mo dey na ma ye ne yankonko ye ni mtentem ne yanko producers ne one twetwe ngomo okay nti yankonko tie ne okaye na afi yentime enkonko ye ni enti se wade ama ha ne se o so wagini sikade asem na woka onse me de ma ha no na me yeso me dan se me de ma ha yo tu sika na ready ana mo o say o ntimi njine sana o mo de asem na akoda be nti jite o mama mo dancer ala mi so okay why mo na so mo diska na me akoda baby aye o kunele na ko fi no o say wade asem na ko court enti ya jite photo ama no dara mi kumate enti o mana da wata fere say obeko dadi senti court kazi obekavia ansa no wagine sika tiga no mo feme no mo say o mo kasa free court na nipa asmesi di e da bia sama ba na mi so e no pre na da no kwa na banza no se me so me da ma ha enti kanu kanu e kura me e no mo so okay o no me pe line na ma send style go so na mi see you enti e o mana ba bi so me send style me mano na yan kana bi bia to twa we nya se na me smart the one of them take no se o pama show ma me send style no so adai o tu ma me send style no why na kan se men send style no court wono court wona se court men o se men send style o si on ta court be ni ba no o so ye juma o kun ta court na aja mi musa ona se court yi invite wa say wo ba because wa ma unu se content bit match wa na na nyandu sa ti aso me ka na nyandu sa o mo si ni banja be da mo na se na yenka se be ya we nya se na mi so we ba nya se no pre what to ask me see me de da na ra hai obi aba be di scan so ready e di mi se no mo to ke o be hu kwa me fa so me na a ska wa na se ibi aso che na mi si we nya se be ye chi no ko wa yi tin me no obi ani asem ana otumate ejo meta family tara ma tare ska me ti o edi e o ma na obra ni sa fe no se da bi woman aba won se na o si kasa ba aje mi mo so asem na se wo de dan ma wo bi na se nipa no se watu nipa na firi ho na se o si wo diska na be ma no wo mfa ma no a se o pe bang mi na diska na kokoto na o ga se diska na wadidi a na se o de mra na hye won sama na wonim na se wo ta de se ya no kasa de se dia bufo na aba na se tai me dia bufo na eba aza hello yes I meet you good evening aza open you kasa meet you put you in like this only you like that no one to them they don't gina be 6 months they this kind of juice ka o ju pe ma so anka yo akra ma ya yin na ye ba ai lawyer na on the oska ono wa si block da ye ti akra o ye wo fi wo kuma di bi o enyo ni ti na mi remember me ni that time court no friend no eti open mi musa wasem ye be ni scam no don gina so no pe no ye benya ono wa si block da o 42 million ana me bu so asem se o nsi fie da me ba o o nsi fie da o da mi ni yiri oba ba January oba ye be tin na eti eye mother case o yiri so oba da ben ma to da ti da onu an ko mu to da ti a o mo yin sa tu ba ori e no
National Penu, you never come out in any papa was a lucky. But then you know, come out for my human and background. You remember, you open there, percentage 1 billion. That's a block yourself, they are block yourself, make yourself. And the more you do, Mebao. Case na court. No, open all my men Casabiana. We use it as Calaveras man when the phone. Open ye. Mundis Calamundi is our Bakumas court. Open you, Jimmy. Some now we see move over tennis canal go on one council. On this is a court. Open ye. Open you, Jimmy. Say what the dying Ama will be. Send the Paconin to them. The Paconet too. Advances or the man, no, as or the man back. Meba. It's all my men Casabiana. Into 2 years, no, Meba, or 2 years, no, Meba, or 2 years, no. Messay, Jimmy Kakra. Yeah, the Asem Mpe Uche. Sika 3,000 now. Be hard, no be for lawyer. And I'm saying, Mother, be ready no one come here. For 45 million, what's in one if you now me Ubu sounds a messy fear that. Do I know who are the man with you? But the other thing I make and go see that. And I mean, Busa said, Wakasebia, Mamin Casabi. Open me. Wakasebia, Mamin Casabi. Demi Busa said, Sisi a dying were 2 free, more than Nana Coma, will be for what the Amana high. Sisi and Sikana, more than Mamma Man Famano. Asem na court. What's the saying? One inch me for play. Inti more ma. But only I would say, yes, you was your temple. Obedience, yeah, very friend at this canal. There were 2 bedrooms that put in she were we. We are going to be allowed to mouth. Oba. Ene panyino efra no pay. Okay. Na ensema waka no nyame ne kreni. Na me oba 1000 na mi dware. Eti de call no ebreme. Asema okani na ne se Sompa oni ni asem. Nemum meme kokosachi. Men kokontenase court. Na mko kanchira judge ni obu asem ne se. So ye bema onfro ka mrankran. No obagini sika mpam ma. Na no one record. Sele mo ba house. Mi dware e no me de call ne baaye. Iti me de phone na ye inti hwa na ono no obema ne ka kire me se meme kokontenase court. Na me ko kanchira judge ne se sika na eso me ma aye obey no. Judge ne mfro ka mfiri kumase emrankran. Ansana omdiska no ama baba wa no. Inti wofa Bema ne ene oba no omunye omadwen se o friend na nimere obefa friend me ene ne nkasa matraya me friend na onfa. Okay. Nti sere meka no yaji uyiribi na anye ya beje oyiraba sanse nkrofo bi okrum hanom a omayo omadwen se kwasiebuo ene omudi bebu enipa. Okay. Nti minim se de yebeto aso akoye nim medase aminjira eya na ya asemu abrabo bi aye boni kuru yimu akochide nyame asem nyame nti bibia be boko obeye ne de agudie ofa medase na enipa bebre afanya sakwan boni panu bi mu kro no fanya sakwan sisi nipa bi nom
fanya sakwa chinchim nkofo nsa agiju o musika ene say edan hide ye say agreement ma be han wo dan waka kire me say mfie mienu ana mfie mienza mfie mienza 4500 Matias ye wo de dan ama me enkane asem de ka wom aba mafra o mabo amane wo ye fie wura wo sikotua me si minya wonya de ani etu eno ne ye ka wan kosa sister yi enye ne pe no di tu firi fie ho ene baby ekopie ene okunu ne kra na maintain ne niam bi ase enu mu dwa se 4500 nya sika bi a mo famra se 4500 no enya sika bi a papa 5 bla a wo yira ya ade enya ne ye ka wo beka bibi di a kire wo yire na wo gina kire ekeka bi no edrum na bi asansem we mani se yesoso wo frɛ producer say judge na wo bu asem no sasem ni hia wo no a wo fa ka mfiri ha emran kran no beje 4500 no na me pese me bisa say sabi ontie man mu no ye woni pa ne binu mo ho mo bro mra so ana sasem aba na ya be sama nipa wo court nipa na nsi hwa kopum sasem ne ye da ye bu aye aha tunkran kwa be ne wa se yentimi invite na yan koma ne krata dansa wo betena hwa keka de ope na nipa ba ko nso timi court wa me e ma court nso ma judgment ofa edru mre bia nsem ni bi wo hono ma ya na wodwene ho a wonti ase o me na ofa sabi o ofa omo na ye made ma besa ma ofa omo no court a to ofa omo no nsi court wa akom se mia mekwa ti me ne wan na ekodi asem no kopim se asem ne ebebua ye ebua ne sei na nka bi ni se nka papa ye nya ho akọ keka de ope enti mesre ye mamu mpanifo duru mre bia ye wasabi o me mekere obi adwuma na so sabi so obi besa ma obi a enye dan ya nipa mienu na di asem enti se wodi I can say court ma judgment wie ye balance na say 3750 and na court de bi so ya cost to be aka ho 2000 nipa na ya ni nya asem no ogina daka ni mu bi ana wo ba ho beti ase se imetua na ya ma judgment ya no tenkran ya de dan so ama han na rate control for kran so offer asem na ma mi ken so ma head anti ase o se nipa no di asem na ba ya de dan na ma han ya de dan ma han ya ne balance e wo ma asem tua na ade ma no ko so yo ba tan akọ han dan foforo ade ni kwase abu yi sabe ma me ba tan eti ade a wo ye da bia me ka me se bibi a wo ye bia da wani mo e twen e ye dokoto wo ye da wo betwa so aba ko sabe ene ya wo senya ma wanya bi na woni da ache ba bia wo maso ba kopie wo maso ba kwa akotena tena nkofo fie ababone na wugu ye no obi ka se obi so di bi ba ya wo ma na busa ho se sa abre na bia na wo nyina wo na isu na bi kura watofom eti sabe o sa wanya wo sika e wo mre mu obi ni wo bra wa na wodi wa ade enti magi hia ni bi so sika na mfa nka ho ani na metoto bo ka se de ka se be ka de wo pe papa woji fun yi ba ka se ma me faati me boa ni kunu ya woji fun ya aseba ka sabi asam no ababi anim wo yira ya de enye ka se na anim se ma me ade na wo ye enye fa baba wani sika koma no woto waso ke ka de ho pese judge ne mfa ka na wo fa mran kran no maji baba wa sika ma no se mo se mo nya mo ho na mo de mo fa sika anya hwe a 4500 we say 5000 something mo fa na de me de no na asem fa na asem nko na mo ma me ko akoma to yem ahaya wodi aduro die kwa bia so won sabe ka usika ti kwa kuma fato ye bofa me de manu asi nyame njira opa eja mu no kwaku mencha menwa kofi usu awo Germany menwa Anthony so wo UK kwa Anthony na kwa Anthony so wo US okay kwaku e best say free necro obi a oni obi dele bi and try say oni nipa de benya picture because ye dwuma na ye no ye wo ye normal ye so ye boa yen te baye na ka maami a ye kana say so ne maami e wo fie wo na so mo ye kumasefo na dwuma nsem ti ana o makodin cry ti picture na na e bo free necro ye best me advice obi a Ghana has said ye no ye chane nyansem obi ane ne birthday bi ane ne yade bi attract one ne benya picture na obenya ne picture because ne nipa di bone a ana nipa yade bi ne ohura kwatrankan asem wo ya kwaku ye kan na edisa se wo ka se judge mra nkan because ye ne yate radio so yi sabe judges bi empayasem a police fo bi empayasem
lawyer for bi mpayasem nanso da bia yakoma wo mo yete radio so aye kasa asem a wo ka che judge ya because senye ya judge sa enenyi ya police fo a enkoman keni bebe efa na police for papa wom na judges papa wom enu nti utra radio so na se okoja daka bim anako ba bi na ye bodi na ye de adwuma na chese ukohia judge bia onte wase a na be de na obi oyensem tro ni ye na fro man anya possible da hwe de obi jankran etoto de bia makasa bema bia ukọ ware bia no ebia se bema no kra na hwe oba na hwe okra na che oba ni nyansa so oba no kra na hwe wa che oba ni nyansa anade a wo ye no mani hu we bema bi wo ma se bia kan utie bema ya se de osi gi fon yi na obey kokose ne kasa nya bufu kwa so oba dru ba bi na da wo buafu ana na bema ne beje se bema wo fie ene wo kirem ene wo sika ene wo sei na sabe opoku transport na so mabandamo ene sabe kromo asikafo a de catlas mo ene kromo wo wan ye tra kromo wo se wawu na ne dan wo sisi bebrebe no we ekosie ne de to baakum ene ne kwahye fam de ba de ne ene obi di kire obi enne ya tiwiasi ede na obi di kire obi ne ene obi amfa bibisa ho enne Ghana ha na wiasa ye woi obi amfa bibisa ho it is why ye ne wasidan na ne sika de no vortic ene ho anwan obiansani bi ankasa sa enne Ghana yati ana wiasa yati wo bibi na de postu ho sa wo kura no sabi akura ketekota bere wanim aka jo se wonim nyansa enne de ade a kromwa inkrofo bu ajapade wo sika wa adan ewo bibia bi enso maka oma no atum ade adan ade asem nko anasi wa Ghana ade ya bemen kuku abaje ene ye wodan ba ko na nto brogo da ene on sifie ade adan na wasi ye kodwudwire ho ye godu anane akwanane ya mumie nwire ho no bia no asa bempredwasa wada bonte asafo market mini papa bia wada valanda so osa awu miensa okwa ne man ne nam ho ade achi omu didi enam omu nwi na ya mumie nwire ho ne acha ye de so obi aso no wanya bia kan no tum abrantie sebi uti omu nkasa ya so mu ye muslimifo omu ye muslimifo de bia na mekasa ya papa komishoni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya papa nchechira wode baaye no mesi wo ye kristoni wo ye wiaseni wo ye kramoni na uti o komishoni Muhammad nchechira wode baaye no wo salutu papa no na de bi wode baaye bia ye ne nkasa bi wode baaye bia ye empasi sisem na sebe mpaebo utimi do mo mabofo mprenu nese sebe enoma se ekoso wasidan nyame aboawo ama wasidan obi abehan bi ne sebe de oni nipa yidi eye nipa no woni ne tedada ne pe ene wo so wo otu eye noma bi ho ana wo de ka nipa nte sebe wo bokusi obom ne sebe won pie na de makwatum ebi ne waye obai na Ghana ye court asema de bia ye ka no emu hawo ne wo beti kai asem wo ha na asem na kwa kodu nipa no won kan ya me ye give visa ye jefisa ne akongran tie de otin kan keka se ono judge ni mom na mra na judge aka asem ye di asem ene waje cost atiawo se mo pese old currency no ana sikanda da na wan no pese obetua na se court asem e ko obai ka otwa ko ye ko ba no na se faso bi amaso na ye ka ye be se nwan re control for oho na asem ni nyina fie drum bi ho no ma ye tie yi nya nsem bia na etimi ba asebu echa office ni asetre ye di yi ato ye ya ka no kra kyerɛw nkontompo sɛ mo ani aka kyerɛw ne di yi ato ye na ho to aba ɛnɛ ye nimu sɛ re control nsɛm a ye nimu no sɛbe ye nimu kura na enim sɛ sɛbe woto na dokono wokoto na eto ahye enim sɛ aben it re control nsɛm no ye nim bi ɛnɛ obedu na asesa bibi ne nam no ma bi ase etu de woni ne koka asam no tim sa asam woi yate won pani nsam pan se na mra ne stia esu bedu na adane na yentie yenka nche ayifo efirafo ni bi so nim se wo besi dan na se dan na wusi no
Umfa mo obi umpe akasakasa. Da wo dem ubie we kakra no akoda ha. Wo da fa free Monday. Fa free Monday. Monday wo da wem. Ah, e brada no watu wem. Na wasa akoda wem. Sa, na de dem ko. Na ne bodam ni pe. Ade na ekoso hai. Ensama mo keken enisan. Masa kromo asikafo mo sika no. Anyafo sika kan obi no mo yesikafo. Me catch now. Kromo asikafo a yebu omo no. Se omu wo sika no. Eye hiafo na pesika ne ma wo mo. Nti wutimi ntu hia ni nto ntwere se wasifie nti wo keka nsam na wato brown geda. Na ade be fie ni wasi. Ade amom ye hwe fie kro. Ade asam kro ani. Yani ate na ye nsoso no ma bi so sa o. But this time wo bro ho ase no wa ye japade a ye bo abaso. Wa yade ebi kasa dodo. Ye maami kan mo se fansan. Aja wan. Aja fati. Edin we da so. Obi a woni ma aja fati e kana sem. E da no se wo yefa. Abo ntem yefa. Container. Mun tage na busuafo amwa wo so ekumase ni. Mun kan chan se wo mra no wase. Woni ni kru no. Ye akatu se fia ma na dinezei tarugu ni komna ye kasa wo tuona ni huti fifre na se se oye memasam wo ye se na de kanya sasam cha oyire e mama bia jimi dodo kanya sasam cha oyire ade a oyire ya no wo sika mpa ukoto oba na bone bra e na wo akwa wara na wa waro ba ade wo di ne tenant no anana ko na one ne tenye ka chansa kwesa amalia ade akwa enye Mama maja padia to mema bisa we ya di mika baje phone yi ya kekeka we wa to blog da e da ne se obekom ko no ne ka preba nim wo ka me ama na mo e mema bia jimi dodo mo kwa wade Asem Mpe Nipa mo fa nyansa nka ho awade bia wo beko bia no oba ne wo sika wo de na wo ba ma na nya fa nyansa ka wo ne ti na frase wo ye bema okay na onya de oye no obi ntage aja na ye kana sam no obi abusuani na wafa maami si kamera no na fe court nso edumre bi ebe sere makase Ghana ha kwa na court bu Asem wo court a nya nipa ni gina wa court abu ama na ubesiwa me ahwe no aka ne saa ya sojafo ne ya policefo guo wo mu nko ba bia nanka wei ye bu Asem se ya nanka baby wote ya kwahwe ane amasen na kwa nkran kiata nanka hankof guninza ada ne ama ya court mu ya hasa it will be to her. Nessa will be by Nessa or no camera we are. Me will be to our cofrana was a man ma. And any baby or quarter was a man caught because we'll be coy. Well, book or 20 ya yanere. Or book or control. Your book or book record 20 ya yanere. Nayan remember now from Yamaba. I do tama, Massa, Ghana, if we are saying Mreni or Maimoa or man is happening. Obien one shaman say. Ajani ni kuni ade adan no masia wonu gina ho se judge mmom fasika na won magisika no obata no mu a ifia da bia obata na obata video so na eduta ma okofia o voice ade ba wonya ne sa ankoda abufu sem na tantansem maso mmia nwere ho nya nipa nya ne besi dan enne obi dan bebi obi dan ne dan wasi onya de ache hia ni bi na ne yale won so akọ ezu onya obi eja pade obi sika guo onya de ache hia ni bisa je na me yade wo me so na enko enso onya enko momi anyo wo sika obi so ni sika ne hoden wona na mo samrei obi dwagum enso ka preba ni boto so o man obi so wo sika ya hange ni na ba ko adwane tema na na efa enam na ya momi anyo ho ade sika no metwa ma obai ante sa ne dan ho no inkosua pa ne snap abekọ so no medonyame no nya san kwase ade no da kroma nipa bi ha adwen dodo e wo kremu dodo ede japade usro obi so sen usro obi da usro obi sika obi so sen ahoden awode nam kwaguma vanzia okay ewrade nyankopon hye obi a wotie na onye obi akese minu ya Bernard die dwumadi ewrade nhya no e friend Bernard ade mene no ana na ehwi bomu aha ye weso aye kokontokwa na nyame adom akopie UK mam na abrofo nhyehyɛ ye pa ne omana montu pa no okɔ 8 months ni unsiri ni pedu akora ye fe sa asumdie kura nipa o build kama and the Bernard photo video ko na ohwe unse se minu yetia na wu
Kone ka wotim kura no AC no heat itimation no ana na adwere nyina ya ne ya. And 8 months ka obetu kura kwa adwuma aba no nsa abrofo ahyehye niema. Onika pre nanso buroni se gitwi ne yentimfiri wakatuam. Nhyehyɛ ye papa. Kuru mpanimfo ni bi abodam wo ka om se menka ne sa na omo kyerɛ ne aka. With all due respect, out of ignorance, I don't know ni amebe kan. Mbese me buza se sa court na mokɔ ye no sebe no omani ha na court no wo se fa court kontanse fo no omani ha na ana se court no ye ne ye boso ana ye ne sa aban bi de abet no tua ye ka ndi ye hwa ye adwuma be hwa aban ye ne munyam mentete court bi ase ne ye heda de ehunu bi abebata ho se court de asem wo ho ayenka me mebubo nipa dua na sia ye go wura mu. You case we be da me kan se de mpese me kan bibia no mabodu ato se ne American me di for de a enkume me ni for no wa obesi ase obechim no wo ba no wo kro no nananom no wo fa afa wi bibia na de me ko because ehunu na ye metwen man kwase asem nkoso ne ye tikurom na court mu a judge atena dwam na judge titimpanimfo judge na munimani monyam akura mo first pa ye ka kire minisi de wa court ne wo puapo etumiri ka ko hwe nipa na wa fom no pa na jesu ko yifiri wo bra masa na pressure bia beda so na what test ne yi sa ankofu akwa wo mugina court nche registers no half ye moa jimi nko a usika kakra nya fa ne wa so na ye ka asam na judge no asiri drase usu ma wano so aka watum so anya judge na dwuru mu dawo nim nyansa fira wurade obeka se jana mo wonkaza ni aye o sa na opia firi wo wadi ni jimi ni mu ni aduane e wo pa die ndi no asole no okọ no obi ba akọ awoche ne yaw mu Muamudi Asem Mpe judge munim no kura no obade enhira mo nyam kase o me mam promotion mu kofia mu godidi mo monenye mu breduro no afra mo asumdiem na mo am se mu de mudi nsemu na mudi ehunehunu ato Ghana fo so Asemba court yenka kire biem na mudi nsemu no wo ho no awurade mam mmra mo pension achi ne yade ani aduro nye yamo mo nte yawo na mo hunu ze wiase na mo ba ya mo ba wiase bim sadi mudi Asem ne kwa so no a di gro de za kontrase mishram kosa sane kwa so no mo mmra mu sa na kire de a enya me uradi sto wan yo mishram wo fa mishram awurade moa mo na munim sa nya ne kwa so na nkontompo bi mo ntua na mo zeze mu dua Kristo betua mo ka mu bebre ana na mama kuro na ya tanza ana na mama Ghana aye bibia sa na nam musa ni apanyini ni manzo wo ye campaign say wo meye panyini na mini ankoye wei na me wo fa ankoye wei kuro ni ndia ya mamu ya mpanimfo no muntimi ni so o man kwasiafo mu ni dire mu wani mu huna de mu waso mu ndia azem tuma wei no obi di jimi ni mu tifie ye de heya na ye wo ye de ye tum kwasiasem sa na mu jimi gire ye za ye de bobra nya ye nyina ye huna ni mire ye de bobra na ngasa betafra to obi ahan wo dan usi wontu uke otu na niska apempe abeduru ba bia de ama han eno ba me pa cho enie na asumdua ba wantimi anya sa de wei otu si se na no niska dikan fa no be kwa akoda wa lokiri sika wa watu na firi wudem san kwase asemati sei ebetimasi wa broche country ben na de ebetimasi na munyina mo so te wo hwe ye na nso a ye kekan empanimfo odi emfa ne ho Sasi say so beto aba obi e bom person no ntoma no MPP to what ye person is say vote to make and vote NDC pa be kan me am cheda a ye to ama na fi ni agu party bi afifiri wiase no wono so prebi enso Asemba se o muntimi nsole waka no mo mama me kan ye se so mo kan asumdie ma ni aye di enkran Ghana court ntima nkole ma am ni to order said that way say nsanka wa ade say na ko akoso won kran house number say papa police a che no huna ni monyam akura court nipa na ama court da yabu asem no si ye twa ntro na ato ne so si ye ka no kra na ato ne so se sika no yesa ampa se nyesa ampa wuntimi urade nyakopon wo ye moboy na nye kuro bi mu ne yete se pa ma pedu abon wa wo ye nyama ye ukura no mpe goma hunsa no ane fa na de nyame ye nyansafo woro enti no obo wiaso di nsu atoto ye kwamo onim se mpanifo na bedi enim bebrebe ye nkwasiampafo onim so mbe ya abrofo mbe ye ne be favor omo eno hayra de we nyina atoto ye tifisa mena wo so atpaifa wo dino se akwa enhawura no amowudua no anifo enti unya ha nipa no a ni solution no
What I can home. Forget 30 no. I said no infinitive. Okay, Bible infinitive. Go. Ojuni wiase we ho ba bia won kasa nkosie. Wotwene ho ba bia de kosie. Woni ma de ya me ya pa. Chese ye wo hunu bi wo court ama ye nyina ya bu ye de sa respect ne ma. Na asem ye pie ye de na ne se hunu munyi mfiri ho. Asem go ta ye be tro content. Ye be ye say eti ye sisi ukura kroma respect ba kwa ye adwuma ye mbra kroma ye ntimi mu so court down ye mo aben. Udru ana wo ye ma hyew ya ye ya me ye de ani die we ma mo ne ye wosa mo ye ma ye na nke hu sa ampa se o mu deserve no afa de hwani amo ye judge ti wo nim sane a ogina na nchen ready stay ye nsem sika bi akoso ntia wa hunu so obetia na ma nipa wo ha waka na sem no no ade nimudia oba ade ade ama ne ngoma a kirem se sei na ye de a we di for no yetim ka se court de ye nka no kore ye camera di wo plani nua no ono ana di awu wanya obi obetima camera ntino obi banko na wo no a wo se ye camera ne se to a odehia ye de ni ti ko a odehia amane ye sa ato no a na ma camera kro na ato aso mere ma ye obi a e ka kire mo se ne amoye no mo mmeram nyame anim ne mo akomam no kura kwa so asem na mabuo ya ye hira mo kose ba mo mmeram makomam ene wo man no pependi a ye de mazisi osa judges ene registers no se munim se na nam wo so nyam betua mo kam bebre nzu atwa ye ho ahia nyina be sori atia mo kra se muhuna akwa dia ne yaji ni wiase mani pa ni ya ne ya mi hunu so obi amobo na nka wo kuma na ma me kra me ama wo se nipa kro ba we dia mi hunu so obi amobo na omo betima akoma ne sa pese wo mu nsema ma mi we ya fra na ni kunu kasa basa jimi we mi krom ni jimi fo we nkwazi akasa wo kasa kentafo bu ade tani ben pa na unze tani oye nipa no unze obu ade ne wojo se de obesi ni wakasa we de obubom se jata no kasa basa na wokọ oyira je ko ya ne kama se ye sika ye wo ye sifie ye de numsuo wo de numsuo na ache sei ujo wonum nti uhwe waji nya hunahuna ni ababo ye ni say Jimmy said the stamps anyam no bia no so so biemo obi ani baby akwan da ewiase abrabo ne kwan no obi ani baby da ntu ya ade ahote ne nkonko yanim we ye ba wie miam nuanom ntafo ni be fresa aye nue wankasa yie ntu wonna wo bobra foforo no na wunya nwale wo yire no na munya nsisi fie no ana akọ ha da na fie wura bi ye ose ya ka ba buo wu nuanom ano 5 6 7 akọ fie wura ne so kenko red control kra eno na me ade dom ntafo mo mpem kwase asem batu de ode ye obi ne de wanim jobri se fie da funu ye wo de why are proud on pan to mpan no on first kan metu ba bia da na asumdie mda no obi fie wa obi de to aso na me ka che oda bia se wo sisiri priest obi sisi wa yes sisi bisasa bonsam kura ba wu die sa hunahuna tetede ne ya twam kura free za line so fa beto ba bia da ne sa wo fa me kire ne kokko na court wiye ya waja na wonko maami be da ko dansa aka wi go ba court wo beje di eno kra me se me pe na na do da kro no mebuza no sa afizu ye betu na ne obeba no mebuza no sa akwohye no ansem twafu ekwajeje omani mo ntime amusa o sa akwohye ze didi ze nyina judge mu akọ court ade bi obi sisimi o wo na mitimi bu na nkwazi simi amma ba court en wo be di ama me sa ampa ade na ne kokko no Wofa Lumba udi bem edimbajo jiwade maame na mimi nim sa me di bem meje waso amfa mame obabu mi ntimedane aba samonye mame mahwem midibem eno asa court ahyemra nyama police fo ayem fo so chama nsifie obiem o ma na police abe monitor ahwe ekosisi ya beton masa na kurowe mu se amabobo adamana ne ya buasa ba ni de mama me ya oduo so nkoda aka ewosirem ni ya okasa yenim na wo ko wo mu ngu no ne ya wone se ka na asa aba court na maame na wuna ni kuru na nam god na asi ye di asam afunu di fo semunu saa mo de mo jije kuro ni ye ya dada bia ba dome mo mpanifo kuro no mo de da ma no ya dada bia ya ba dome me ade ba me se bible nsem bia ya da bia mka bible nyanyame asam na ye onipa bi na twe o ye nyansafo pa ade amfa ntu anamo wose adai na wuni tire no atisike goto nyansa wuni tire o
ba what is ke goto nyansa ne adwene so etire ne mu neda wo so woni tire abebuo kasa mu oduro ye mpanifo bebire ni tire so ya preposition bi Eradi hu ya mabo nke ahụ no mo na ne man kotote mfamai wo be fra bala ne so ye wi an ye bia to na stories ne wa handos mani abiru ati afa so ya ko computer so de dia basesia ya nko computer so de dia mrasesia clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi 21st clinic nko wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo sciatica expert hey sewa me hu acho Express Group Adarumenti akwentu ayefo opese otu kwan kosua dia Express Group do be call mind to say Canada, US, Australia, UK, and Germany say a tour and as a visiting so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma so obetimi de wako Dubai, Qatar, and as South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafo Labor roundabout Accra and so Omo Carnation First Light Tema Omo Community 18 Lashebi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055 555 0067 and 0249 000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yanye medru yesuwedru neza shansa dama ende burukutu jinjan yeze dazi dur ende kekedru neza she
nti so ehun na nyimizia na nanom wode hye durinsan ono na yedza ye burukutu ginger factory foforo no sesia burukutu ginger obogodo nyina na mabefu mfiri na computer sim why burukutu ginger ogu sashim jajaba burukutu ginger nyene wo chrome edu drinking bar wa bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor awu no no wanchemfa oye burukutu ginger cheers into woso na way from the bottle ana yi sachet kor na fa posoto ano burukutu ginger it a feel hide clear for the pocket or for the handbag inside burukutu ginger bermensio nomno nyansem enton ma obi a wonya mfie dunwotwe ana oba a wofa afro saa adwadie nkratoi FDA hwem agye atum se eye okay ye yo tententu ba fo ye boy entabu ma ye nam so nam fam elikota ni tu ni otwi na bodam gina ye wo de bebow ni akodi asem no court na bibia akotote dia amaye na yakon akoye nim ene asem chenche edadwa so agese ano dene na nsan temu osikonu ma bi so ni dwumadi o obi mu ano a wayera sika ayera nipa krokro aso fa kwampa so na obu osikonu ma ene so aye asem sebe na no ya da tabiri asem ibeto yapono so a jese emse abofra na busua bai driver nso yere bai na driver ni around ene wa beduru asem ko bi man kan bi de na ya ya sisisem yes ono ntini yete ha ye ni interest wo bi case mi unless waka na enye de ntina wo se man kwan na ono nso ba betu na num to ni ehunu se de ne makwa ne yimpo no ye ka asem no ba bia akwa akoduru panyimpa me pacho mema wajo yeja pacho bibia boko de pacho hani e do bo ade ase ye fra wo say ufri hen ye fra me Isaac Obimeno pacho Isaac free hen Sablonum. Okay. I have on southeast. Okay. Mr. Isaac many sound. Adia na tete wodi na hawo anumri odwana beto Sompa Asem Mpe Nipa. Na numri de e mama ba hanya na ne se. Na mene akra bi na re juma. Okay. Na ye ko kwa so no. Ma hunu bi. Wo. Sikaira. Me hwe no so a. Uno. Mi uno. Wow. Ade na siye, de na baaye, oko chine ne kom. Obehia ono redi hu ze ne nsa bi ha no. Ana se de na koso, mukokon kwan so, papa ni sum. Na me basisia na ode ya ono no so de yesa. De na si kwan so, munantim. De siye ne se. Makrabia na me ye juma face. And I introduce you to boy na me say. Me enye juma. Nti edin guy no, me ne ko ba ko bai. And yes how a coin. Ti a coin ya ma. Esa dan ya ho takwa. And yes a dan ho say ye ko. Nti ye ko no. Ana me fidie no ko say. Nti e ko ba say na o say mechanic ebe mami. Nti mechanic no, me ko fa mechanic na aba no, na me ka say kufi. Me ko fa fita aba nti. Hwe me. Mla me ko fa fita na me bedu ye me bae na oni ho. Nti me tena ho be don hwe ba ko. Na me hu no. Nti me say be try say me friend no. Me friend line na line edum. Nti tena wa na mkofo meka no be don hwimi no ntem no me fo meka na me hwe no na e bia me dis kana to neska no ena ho na me sa kofi skaiti na ofa ya odwani nti entempala no ana bo me la mani ese sanete dia on kan chire akra na ode boy na ma me ne se asem ni se na esi nti onko bo nemla amane na kasa ni yemu no so na akra mbisa le se na o maame wo yi o ka chile mi se o maame no papa ewu na mi se sa nti
maamere ekɔbɔ akra na mane ana omutu ana mɔkɔ boy no ebla ho to mɔkɔ ne bla ho no mo de kɔto na nim no na me say okay Martin tinam de nam wo ho me di be 3 days 4 days asana bitimi aye ka no ana me di free ho a me de kɔe ntimi bae na mo frɛ me say membra na asɛm bi mo de asɛm na ba Sompa sɛ me de obi akɔ kwaso ama me de no sɛ makɔtɔ no so my end day o me so nye sanity papa yɛ na ka me yɛ na me fa no me nkra bibiri na ayɛ adwuma ɛno no nko no yɛ akra me na ayɛ adwuma ebi no mapɔmpɔ mo a esi mo ayi so mo ka o mo yɛ adwuma na ha boy a friend king ono ne nam no so a odi akra no ma me a me ne ko me ne da yɛ adwuma be 8 months ana na le adwuma yɛ mo no nya me fe ano gya ya me ka se sanity dia on tena fi na me nya yinti o tena fi no me nya akra foforo na me ne yɛ adwuma beto hono me hwehwɛ no na me hu no ana nam so a akra we ka se boy ne se one na tifi nti wonu me bia woti ana me sikin on se yɛ adwuma yɛ yi ese keno ne na yɛ adwuma pen me ne na yɛ adwuma pen abreki pen abreki no akɔfo obi abelew ana ma on de akra ma me se no one na tifi na mo se on se adwuma yɛ yi ne ma bebiri na yɛ adwuma ɛya ska wo ewo mu nti se one a nipa ne nam na wonya ni papa akɔkɔfa asɛm no de abesio because beto ba se e ba no betim diskeja ho na woko se koye na ne ye e ma ni sika kɛseɛ ana omu di gya me na obefae ana ode ko ya na ka okofa ohawo akra na da akra na da tv e pa chwan ono a pa chwan e free da asem ni si ye kan Sompa nyina watene nka me pa chwan mi anka sa de ka se matene nka na etro bet me ma no ne e friend no ba mo friend no mo anyo no a ne phone no e ko di obi ho e ma ona ne ka sa se oba ho ana ne phone no aka ho ti man kra record ne kra ewo na ni ode ne bre ono abusa no si ohun no wow okay haya Sompa Asem Mpe Nipa yempon ne no na ne yesese yete no ne ate na asomdue aba enti no nzuo ketua bi na twan me na aboafo ne so yasen ma niema ekotote ede maye office, clinic or supermarket, place of renters. Omuchirima brofoke tu ebino ya wo place bi wo so ame ha sa wo pese obi office wo pese obi clinic herbal doctor for ene a doctor for asebe munsem wo bi ana wo pe ba bia ye supermarket a omase omo place nice bi e wo so ame ha ya no a omode ma han sa ntimbacha wo se wo pe ba bia wo so sa for supermarket hospital ena officer ebi ababa beda ho Nrum hotel opposite ya ena ewo a oba onsabeka esa ben Sompa TV Sompa radio ha ben heye ntimpacho bra na be yo supermarket be yo clinic no ana office no wa na niema enkotote mfama number ni 0542 465 365 0542 465 365 ana 0244 375 611 0244 375 611 ofra ehun komo bia no omone ebedi imipro for se menka njira wo se uye businessman a wo no wabi wadwuma se sa fe na wo price obebi adwuma so obi adwuma eso na pese wo tre onkwa ban mu no businessman for awodo nyina eboa wo nano na wakọ eye China anase Dubai omo meeting kase bi omo kwa akoye great businessmen na osesa wodo ho don sa to we na wokobia beba no bia na wo connection o business ni omo de akohia na oniema mu atre de amount ekoye business meeting entubeko akohia obi ode ne ho obi opese obi business wa Ghana ni ahwe wo de no na omo collabo na niema akosoro de amount we know very fantastic almost started 70 etwemu nene 4 days ye etwemu and started omo businessmen for amo pese mutu na mo edidumedi
echi na ekosi 23rd say eno nso so enche na eduru nti on the 8th November to 23rd November no ma breaki na afia kontu ni hyehyɛ ye nom de ahyehyɛ so nti ye businessman na pese okosa trip we bia ekwan da ho de ma wo number ne 0244 924 573 0244 924 573 number 0503 719 515 0503 719 515 from Mombejo so boy ba se men kan just preke se pada no me de be dwaso o me say the ordin o si bruni ne nom ko ye no e farmer no say please I want ordin intina ordin bites ne so koso o say nye ne nko awo yade bi etete obi wa ne chest obi wa ne mfinka se ne ma nko yie ma no obi wa ne tiri dwa na half no o kasa no wa wonte obi obu ne nsa yawo ne ndi ni kunu no na agimi obepa usum sisi because of ne onamu and otimi pia ne batoko ne baabi because yawo mu obo mbe house a wona se tata se ofro ka na otena baabi cha ne nyina obo he ba sa fa ne number ne frɛ 0550 1915 14 0550 1915 14 0550 1915 14 from one ombejo so amanema akotote dia ma COP fertilizer o se ye mo amane o o se wadwaton de no ntosi no atosode no emako no enyado enkunuma no udua na pese ye fe na ebedwa ma so esodo a eye COP fertilizer no omo COP 15 15 15 omo COP 10 20 10 10 20 10 15 15 ba kugu atosode so no na ba kusu gu aburu nkate mo ne bayire ne so enzu ogugu kobo na ne ma nkotote mfama wo number ne 0555 1994 37 0555 1994 37 ufuro mo mbeto nkana ne ma akoso Apostle Dr. Amagashi papa we ena ya wone keto no amoa ne nsa mpanimfo so mbi omsem na ya haban nti omugyidisie omunyini ye no wurawuram no mbehunu se ade obo ade de agya no ya ahaban ayalehwe nti Dr. Magaji si HIV na achewa mo afon ama wo fele usuru se obewu a eho aduro kura na obo ade de nam ne nubina so esasa ayale yi afri wo se be ma sebeta frache wadi nya gono ne ne ma be ma afon afri do kosini anima na ya ye knawa omusa apagem ahaban ne de yo no fotini na yes eduro ni bi ubeka se ni ho because be ma fonti bra no nke kanduru mumuma ne munsa mpaja biem na oba na ni nje wo ho na wamfa wachi afi wo se yade bi eteti watiasfo asasi so no twedi ampo de tumi ama na wa haban duro kwa so nti se odia bibidu ayale hwedidi a Dr. Magaji se menganto se bra na kache na awurade mfa ne so emwa Dr. number ne 0544 580936 0544 580936 ofre Dr. Amagashia obeje wo na waboa amanema akotote diama Lawson beverage semen kanjira wo se Lawson delay mine on de ba you delay mine sano ebo aduma wo adwaman so pedodo atu a wasi kutubi afi ono asa de Lawson heba aba osa wa bibiduro ayalehwe son konkora na ano odene to wo so wo ma won sanom no yare ba sa abra no treat na kokko wanim Dr. we obo aduma papa Lawson semen kanjira se number ne 0242 133577 0242 133577 per doctor and number deba kunso any Lawson 0242 133577 togwe ahaban keke azigbiribo zonkaru kago ka papa we wo juso bomfa echen kurum kwane so wose ye koto abo mepacho bodyguard fo metwofo ne apolisifoɔ an etu etai didi ahimu eduru brebisi ya brabe bon ho ban na kwase bia nkun togwe se afin so no wa on pese won we ne abato ebra onfa ne mangu akwan mu ma na ne mantimi nane emfa mankofo di atrentwi nanse ho so ba ha che abato odu zampanyumfo ni na etu anamon etuzu tu na mokobo yede ho ban bo ba ho ban bo wadwuma ho ban sika ne kura no bo ho ban togwe ukona bambo ne yadwuma sika ne da ka nim so nkura ne ntime mfa enti ya kotogwe akache no mo na niema enkotote emfa ma togwe number ne 0244 48 47 47 0244 48 47 47 akwa number de 0244 48 47 47 togwe ahaban keke azigbiribo so nkaru kagoka enono obenyin pampa cho me ma wo ajo ya kwa ba ye ja serve asu ya se ntosi ase me ya kwa ba moti abibi ba mu si atwi ka
munu sa ya kwaba no wana aba Nambai. No. Yo. Nyamisha. Paje fro se na ka se free. Oh, mbache frame kin. Because every kuntasi. Kuntasi na ofri. Okay. Ken. Yes wunu bi sensembidi na nimfa ho. Ayeko. Mvanse bueno. Madam family na antiache. Okay. Iba kumasi amene na antiache. Okay. Na nisuban. Okay. Sele no city. Okay. Na nsen kakra ni ho ana amene master na ye adwuma. Wa wadi mfie sai. Oh, mbache mo 19 years amba 20. Uko school why? Oh, mvanse ko school o kuntasi. Kuntasi JHS. No. Kuntasi SHS primary. Yeah. So JHS wa nuru. No. E manen ha me classmate no yankonko ya. Entino esa no audit adwuma nsem tata me na me master ne ye adwuma na yakobo kina timi ko fantos ni biba ebesi ko yino takwa Christiane ugoso tino me ye na me society odi nyaabo mini ka musa o master wonye one na wotete won me master on tete me on to aduane no wadi bi o to aduane ma mi di bi creative ebi to twen entino esa no Dejuma nsem ni tata mi am say okay odi nyaabo tre na enche ebia mejai na makusua adwuma foforo no so okay ntimi be about ndia na enche na abeso ojai oh na adwuma na like ka adwuma dem ma na nya dem ma me bai na me pese me kusua adwuma aforo nsa adwuma aforo okay me ya na me say sadia esi no ma breaki na master no so no one boy bi ena eko boy no na nsi no so yale master ne frɛ no amfa me na master ne kominu bai to bai na ni din komo say mo madam fugo ha me ntifi na boy no minim say din suban city onya basa otsemia na say like the type no wache me kakra na me say okay na master say sadia so be ye adwuma no ko adia me mfa ne mra na ohun nanim adam fu no nim ne maame oh mini maame na okofie sometimes na me time kofi on say ka adwuma no du kokochia na maame wo fie da oh ma ko na maame wo fie akoto no once pe okay na introduction be na ye kire wo maame ntino me yes no madam fo ready say obisua ka adwuma no so be di ka achi no me ka che madam fo no say ombo ni maame eni ni nua no mama ne okay ni papa de we free ombo ni maame ni nua no mama ne no see you ati tino me de master ni number no madam fo no first day o master ti akono na Sunday but the number ni madam fo no every around 4 to 5 more and of friend master minim komo ni di of so no friend say kin of friend master na master si to obekotam si tam o share so obekoni 8 something o metwen no baby o shika no na me so okay sa tam so no buy no na me wo honum mo wo shi bi honum a metwen no to buy na master ni ba ni nyina bi shiape no guzam say kin boy ni na me say o master bachwan no so okay ya kwa ba na si you mate nyame adom omokoi omaba bidum efiasumdiem wani bia anto omo me wana ampa me free station ba free station me na wana me hu boy no se okoja nshina me friend se kufi bra no akokwan so kra ba o machia me no so kin me koja nshia ba na me ba me frɛ na me so okay entino ya okufoka no koja nshin okọ ba wa frɛ me manya no ko bia ntim dem hu ya ne se osane master no esa akọ second one the to second one omokọ e no o ma mafi esa okọ first load ba kakra ba no wa akọ ahia da hu no atomo kra mo wadi bi me kura man hye da hu no the to second omokọ ya omoba e no na like mfan se omokọ e no o ma mafi omunya transfer esa akọ baby fufuro anko mo sa akọ load na sa ba nti omokọ no ekwam omfa takrade tu mfanse takrade ni akra road kwam kepkosu fifi o ba bi ana ka ne sei tikane sei na dobe ni sisade a kofi twem o ka ni na mi fitani mra ho de wa anko bi tini awote ye no no de meti ye no no so master so won twem o ko pe fitani aba yeah okay ndino ka se master kofi twem na me kofi fitani aba amana behwe kana mai no so okay
to ya na master ni ja no ko en master no ko en o say new 10 minutes kra no ba no na ku fi eni ka eni mu to ya no say na ku fi afahin no busa master ni busa say nkofo bi na nkofo bi so wo ho mo sha mo tai to busa mze ba cho mu makra no mse wakra no esi afa asia sisi ena master nsi bia okota aduane na aduane kra na oto bi akuta wade aba no na master ndi ja otiwa o hwese fitani ni behwe ayeka no tibe wana wata master nso sa Africa filana na edum Africa filana na edum sa 3 times ose na dey ku filana me friend na edum first me friend na ko bias is me friend edum na fide master nsi sadia mane fuka no nkohwe ka enim na scale dem ni se wuma to fuka no kohwe na scale 48 million ku fia faska na adwane ofre ku fia ne line enko and of friend wife ebona mane arambe for 30 to 5 more and wife ni frame ne wife frame o chichi nko achem na me ntiase ntimi osimi mrafi ntimi ko fie ko master ni fie ntimi ko ye no ana me ma o frame master na me master ni kasai no chichi mi achire na meja bidrimika ene no wife ni mienu ekọ boy no umufio yakọ ye no na ne mo mi ni ho ne mo mi atukwan na ne bra panyin na ho eni nua boy ketua bi ena eja yede asem ne bo panyin mu sese ni si ena esi na ko fini obi ko kwan so na oma ko first wine oma ba oso ya we so mu ko fi ko kwan so na de ya de to so second omo kon ku fi amekra no na mse me kura me second one no kon mi mahunu de binti an so mako case we see omako case we see omo ba ka chim sisi ni si no so okay decide ya adiasa ni ma mi ni ho ade chia obe friend ma mi abona mane say ni si ana akusi nam so okay neja mene no wife no ya jene number ene e ba fi ntia no pa no be temu na friend bona mane say we nyane ma ni mo mi no so friend ma mi line na enko nam so okay we don try enwumre be 6 to something my friend ka chen say still na ne mo mi on tin kan so da bi o nam so okay yen hwe adepa adechia ni ahwe dibisi ti adechia no na me sa friend no around 7 sa friend no so wanyane mo mi no nyane mo mi no o ka chance se ni se no ne mo mi no kan se mi bri o phone so na oni odi abufu ken njeze ni nyina nkamvu ano mo mi na keka bibia wahu adamfo no madamfo no de beto ba na mi hu no pa friend no me friend na nenko case ni si na me friend na nenko ti daddy me wo ha last week me wo na me ni me ko mo mi mu fi o na me ko na me yese da bi ma me mfre boy ni line mfe ti me frɛ no ekoi obi amfa na ma mo mi ni ba ya ba ko eden line frɛ no obi amfa ni yakɔ adwuma ntinu mi jai ti me adwuma ko adwuma manyumre no me frɛ no odum phone no ti fru ode me friend bi sina mi nya no ti me wa na mo mi frɛ me ka chem sɛ o ma frɛ boy ni line akɔ na oba bi na fai oba ne se ontitwi na oba ne ka se frita kwa no se nipa no ebeda takwa station oba bi a omuyi ni ama no na sole no ja phone no ho tinu na phone na dum ti o so se o ko si charge se o so se obi nipa na ontitwi na kasa be no no de kan we like no ne kan English brofo entinu esa no o de phone ko si charge o so ye no na ofre ya oni ni nya onya na oni ni kasai sisi ni si dinu ye ka chance di besi bia ye be sa afre no ti hwenu ko fige ko fige wa num phone tinu daddy no ni ye ba Sompa ye ba ye no like ye ba e free line no sisi kin ni akosi nyina no se be he wani mu ye innocent papa wu hwe na oda boko nanso mu akoye papa ye nya asem ese abusuan ya hunu kofia omutimechi wo
wodi ni nua na akoma obi papa yi timi chiwo so akɔbrɛ no kromfo ansa na abusuan nso abɛchiwo ne papa yi nyina sɛ woni na yɛ kana na akɔtɔn wo mo ba nti akwa na mo yɛ papa bi odi waduro no nti we ɛyɛ ni bere sɛm ani kwa sɛ mo yɛ na agolo so asɛ up to na yɛ hu na yɛ okay no yɛ kan ha de yɛ kan nti yɛ de to so sɛ nka afrɛfo bi bɛboa yɛ sɛ yɛ hu no ne ha na nka mo ho start isan ba up to ne sɛ de wa wo kan adamfo no hu no master nhia no abusuan so mpa ka hwe no ɛkyena yɛyi yɛ no yɛbɛto aba wo wonse dodondue bi akɔhyia bi akɔyɛ kan na sɛ ɛnso mo nya hu no ne yɛ kɔmia no yɛbɛka sɛ master na yɛ no head ade ka ne bɛto ne so uwie na abɛka sɛ ɛka si wafo sika unko ka hwe yi hu anu man nye nti wadamfo no ne ode ba no nti de na abɛyɛ wɔn de na sisi e wadwuna kosi sɛ esi ye wa plan ne sa ohun sɛ betum de case kese aba betum akɔ afiase wa asɛm we hu asi utirimu da ana afa no ma sɛ wɔn de wɔnya nsika ɔkɔ awonko sɛ na wodwene oh me de me dwene sɛ nam nim sɛ me de me yɛ papa ɛna ama no nam nim sɛ suban wi no obi me wanyi bi ankyerɛ me da enti no sɛ woni kapre o ne nam de 1 million to order do 1 million to them da oh me ne na mfa 1 million to them da mo na mfa aya anse 10 cedi ne yi na otom wan sesa no ne oyende yes ano me de nim sɛ den a case ni nyam kra case nso ehu ebetimi ade makɔ jail ama master nso no ebetimi ade no nso akɔ jail enti ne empire ne yɛbɔ nsɛ na me bɛ adoma ebibiala o hye ibehu no na wa frɛ ne maame mo so ya wo frɛ oh ne maame no na me ta frɛ no enu akra ne maame ne frɛ me sɛ ka me fa master no man maame no na me se me master no man me fra na enko na master enko na me ntini nka enu okay abusu etie nyina nkɔ yɛ mwa abrantie na da so a wachim na no fa sɛ ne oyi moto mu no ye hwɛ ne yehu no ye bɛsere wode wani atwa no so ba bi kɛkɛ na ye nti bibi sɛ sika na ne wafa no no ana de ne hu siesi a ye hunu na asomdue mra firi sɛ ɛda hɔ ase ye di agoro no ɛkyina nyame angofa fi ye hawo kakraka wo za fi sika no kra de wura fi na fi abɛyɛ asem foforo ndi bɛsere ya hwefo nda moye esi last 2 weeks asanso asi ne ndi mo hunu nanim no mfonyini ne so mesere se wo hunu abrandie bi sei ne na mo mantem ukuru mu ho a wodi ne pa bia na ma me hunu se wonyerai bibi boni bi ansi ono ana na so ode no afọ obisika na kurukuro so wa me atene atimi akoye ne bibi line atum na ne anwo ka fa oni akoye no agudi pole na fa kakra twum ne enkobre ne ndi no kakra of ameda se ne wo ka no yesre yetiefo ne ahwefo se so obi ehu abrantie a modaworo ma monkoye muwa na me ka asem we de atu nipa bifo sabe yemfa nipa nche yen me meti me ye adwuma me nkwala ye adwuma obi ntimi nsole mfiri ne fie masa ne menya adwuma wabra wonim ne busuani metimi akase master yi wantoto ne niema bi se wakwala ani akwala wona 19 years timi kofa wono ne nyonko de ne bere o se ne nkoye adwuma woni ne nya hyehyeye bia wonim ne busuani bia ofiti ya watam na sika mu makoma second time mokoya wa mafie enti se de ofa na wo ka no ebe de kra na busuana gi wadi se wafa wusika ampa no de adwane cause asam na da ho na ye no fon sa ye bola suja ebetimi di mumie no nyina makọ prison enti mesre titiro ni driver fo bia da bia na nkwala tetetale mo ka ho no se mo ya ma adwene se mo pdf a asam ba beto mo enti mesre wo bia wo ye adwuma bia sakwada bi ba anase wo kofa na oni na ye adwuma ye ne ye nhyehyeye ma abusua ni hu ye wo bi wo kro timi ka se o meni ne be ye adwuma wo kuma ase nko a o toda ye betu kwan ye be kwa ha ade bi wo ho no mo a asam besi no wo benya dansini ana bibi betimi ayede aba enti mesre se eduru mre bia moma ya ninna ho wo saa ekwan ne so ko sa kole wo ba no master wadwene be say mo na ade bo no but ono na dwene ode ba na different from the woodi hia no enti mesre se eduru mre bia ye no ma ye fa nkofo no o ma ye adwuma no ye make sure say ebehu wo mo ehu na mu nipa na emo aye nyina na emom yesre ye tiefo ne ahwefo se madawroma se obi ehu abrantie ya o ma ya sonti na emfa asundwi emra ofa me de manu asi membra ko ku hwa me free US awrade nyankopon hia no nhira kodwo ba afọ nso wo US wa mo hedumadi no na Bernard Ade o UK ne ho kani na mihira ne kese oba na so menu ani mu amana ye kama nti Bernard Ade no ho kani mutia awrade nhira mo na onyam kase ma ne ma enkotote emfa mama brabo kwaku
Fabisos. Quadana ya quada boni. Opening Quanchia no washia. If we are seated to win an ya bob uncle for be paying. I be any more mammy, ni woman at the sweat said na we are more canon. I say a sabe ni papa my and paboni me only papa. Obi to me boy be a break be a sabe. The moon quancha we are cray. You were shy and swag and sa. Oh, yeah, American style, watch ya no. No one knows, sir. I know about no ma better than my madman and tapunti. As your mammy or then buy mammy, they companion or then I said, no more ten any a conto quasi or bahano, but chenia the other. Yenny a buono. Short, I say. It is the episode can say, Quadano. Now, a brand or bar no far phone, the same or boy, says cabano, a branch. Sikaba necessary can want you from Kobe, and I know you're hot. At the time I dress, and I wanted to not only put it and to say boyfriend to pay my worry. Short, I say, it will come with Sikas anonymous Afotino, why a hot water fiache, and one must ask council. Sikan neck can acquire owns a warba, uncle baby or tata baby. Sassikan what they sabe, what they jump. Assasikana, sir. But I plenty of watching Nanu, one no, sir. Na dafu watu mzene wonyo entutu no akofa beto papa yi so ata so wo bo sebe mpede yen komra na nkura na aba no je so betra akwaba ya akwaba ojeje ya de so omunim hwe omun trase me nkyere omun no ma okohu sha sika na woni so wawie no ama so pabam se ja brante na ho ko kire no na mmom ye besre unu obi kontokwa na bu ni katwa ntokwa ni nkwawe tobo na bia na nsa koto na maame no ene abusua no mo nka mom na mo nyina mo nka mo na mo nhwe abranti ni enya sa afede ye bemia wo bi se won na de nipa kwa ampa papa wa komete na so ba de dai ye nka mom because ante sa na se wo mia papa yi na mejime de hye ampa ne se sie ko hu de hye na papa so sika no ese mutua na ade ma no won na afa ende entem kra ese o mutua na ade ma nti enka bom ene sia de adu no nyama nsotwe asem before a permanent toto nyama nsotwe asem nipa na ayira we wanyira wotete enti na ese maame no ene papa yi ene wa branch yi mu kabum yenso ya boa sese o da tv so yi se ha ye gisika nka nye sika keto na mo bedua enso ya chemu free tie nyina ye boa enti maame na ne bani no onya botre na ne kokko wo soro ona na oba wo se abroati akoka se bi yesi ne bufu kum so ni enhwe ni enko anim na wo so ba bia wo bia wachi mu ano so na no no so watwi so hwan ya wo bla ne jade wo ye na sa fotem lo afa ne se fa na akosho se ne na ne sre da bi so o ye wo bu obi tugum no aye na no odi gira kwaku Awurade Nyankopon hire obi a wotie na onye obi akese Mr. Samuel Kokujumo, lecturer of Dunkwa Nursing and Midwifery Training College. Lecture is wo hedumadi Awurade Nyankopon hira no na onhira teacher fo wo nyina principal nyame nhira mu nyina ne father kakra meka nyina ne se ye papa yi okonhira so a omo Awurade mpae na yentimi hunu abofre ya so die kese ya abofra ya nyini kakra ya hunu nkofo bibiri a omo ada afiase a eye papa ye kwan so se ye ye kan se efe ukogina kota question se bebusa wo no ukohunu ne maame nhihye ye be na ane ne yeye ubenu ho ye kan ha ne ye tra ba se do mbesi abuza nsem no obedane akora at once di ensere Awurade wo ye mpa e bokwan se ensa be kan branti akora di hunu wi a na saada ne mekasa kasa pa because ya na misuru ani ayemhye da akiri di ya mesere se no mfiri ho ansa because ne ye huna kura we pa na tenase na abusuan ne hiti mo na ekopiepie kwoto ne hom be ye no ya asem bebere e bia bedam 2 weeks kura na ne ani bere bebam no be huna watane shi image e bia usi so kura wonko ko be obi mboda e na wako huni police akonya nkanta enti ya besere ba pese o mompa ya sere ye bobi ma no a na ye sentiment ka branti na ne wo achi na we ya yasua de ama ye nyina papa wo se nipa mienu omnyina ya artist osabe nkwan comedian pa no sa se gospel artist bi na nsen akro ko no whatsapp Awurade wo ho na me brese ye o dabo ko me huna penasem keke bata ye wi ase yesre Awurade se obeye ne saade ama ye nyina na afi na manante no munsua nyansa 19 years wo adamfo a gini dia kodi ne wadanse e be ya gina duketimi dia adamfo wadanse
na do 19 years ko kan obi ho asem wokọ ye wa mfa nto sida wa wi anya ado ada wo wi akọ introduce wo be fa 40 million isi enti mu hunu sa na manyina na emwa me sole so a Unique Glory Worship Center Kronum Nuyam Dr. Alex Kwabna Jemfi Nyame ni pay ena wefri he me hitinam de ba sa me hunu ne yako papa na urade nhira no ewia obebpo adwuma pa na yetimi akoyanim mu producer say am freezer me lecture on me call off air na amode ba mo mfa ma na me ya to all of a sudden entima am amagumanim ase me ni be ya me bobo me ba to ye frɛ mo me nkonko yanim number no ye 0 5519331 05519331 0548931931 frɛ na ye nkonko yanim hello okay yey okay ayere ehuri jadam we ne boja ye ni ko fa ma fa ka on ba jo so producer no ye dia what yapo konko sekiro no ene dia me da na ni ko ta ko ina no so ba na kwa dem ai on fa basket ni na mo oba e kwa se so se se ga ka se ko di ko heavy e be nwa wa obi tu de mo pi de ni e bi ka tra ba de be no so no akwa ko di wa ki bi na be ma no se mi ni ya so ba na se kutu pa on ke fu se ke bi e no di wa oba no be wa de fufuro e ja pa de no ko hu ase bi oba ba na mi se nka wi no se di prayer so ba no be wa fa be ba do ki se o de so a onye hu ni na ni oba me we no hu e se na de san no ki ni se be man 40 million we be di na he e o di se di ha ta 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 bi e be se ki se ki no omra no ba be ka na no san wa te ki da ki Yensu ya da CP Reverend Benjamin Ofuli Eja Ben head pastor Yesolepe Obetenenka hello 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 ini free suntem omunya homane mosusa hello hello yes sir hello 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 omana mfresi siano jina so yankonko yani ba no me so wata kwa sisia me pi me so comment no cheno wa hu na chene fa na police anka meda ase pass wa hu na chene ma police na frɛ line na wa frɛ ni sesie ni ani police ni nkomo okay anka yen be che wade pa chene koma police se wu tie sesi om so mu hia no na frɛ na ye ne wo nkasa so obi wo nche kra mo ntwe number foforo wi anu wa frɛ sesie okay Mate, order. Mate. Ti e fa wo number ne ye be frɛ why ne ye busa ne ye si why okay ya mi nshiraw e da se o ye ne sa hello yes sir good evening takwa na zo ko galamsey side on good evening sir hello mi ti o peji Mr. Ameriano dan wasabu Ameriano wandi nokura wanye ni Ameriano wandi nokura boye kirmuni ya haram haram ya haram oguni hu fi so wontu bisika wa dan ko no wan fere sika no ta ko no me awaje ko last two call hello yeah good evening Mr. Lucas bibi aboko. O nyame adom ne mpai bo. Wa dwen kire twum ne yanko. Yo, we bi titi ya. Dara. Aya yanka hu se. Ubeti akisu fe and the aya din ko kire hu te. Ta case na me aka sama taking no. So transfer by boy no. E be bad and na se be good. No.
No, I can't know. I got it. Hello. Hello. Megeta. Yankwa. Yanko. Koko wanim. Ya flow say. Hello. Wofa Lumba. Yes, sir. Even, sir. And Chacho. I'm not an again. No matter my year correct. I'm trying you, bra. That's one fun is maybe and chicken man. And yes, I have green to the Muslim. Oh, yes, Yati. Yes, I'm going for you now. Munya Mentiano. Hello. Good evening. Yes, you are for yeah, that's no adventure. Hello. Hello. Aha na de frɛ ni nyina besi. Akora Martin kan mani ade sɛ no kore nko ade a omonyere no. Omzo takwa obi si wahunu takwa si wonyere no ananam sɛ yere ni ko police station mai. Wonyere akwahye galam si side de sa abrabo ne befa asoa kwa. Saa na ye bobra. Birthday wishes no mufa ntoso man yankonko ye ni na bre na so. Birthday no birthday ni yankonko ye ni. Wife and husband. Okay. We a Reverend Benjamin Ofoli. Okay, Eja Ben. Where so for penny our da so your friend Heaven Lovers. And the Nyamini Peradi Yankupun Shira onka hona onye okese on trewa shimaniama nkoto timfamao. Answer na a wife and husband and son. Hey. And that no so ya him for no. Okay, omo we show no no ana. And ya nani Oze. So for Benny wa and I wish you. Komobisa and Yana only my be dinning them. Esa me my bone to know the near my brims yawahame. It is already young punchas of a yen and a year demon Sompa. A house a sentinel mihuno. Yamini Peradin show my you could do home. A yere nene ma non so movie show papa Solomon yina. As you already young puncha on Kahona on your Casimaniama and got to him from out. And I had a brema coin, and me did you mediano AC, Unique Glory Worship Center, a chronum Dr. Alex Quabra Jemfi, Yamini Pano, and Eba.